That's right. Unto God be the glory, the greatest things he has done. For he loved the world, and the Lord has given us his son. I don't pray yesterday, Psalm 47 minutes after 6 a.m. Coming to you live from our national studios here. Precisely watching my boabo. I don't know where poor man temo. For God and country back on your radio. And of course, today happens to be the 7th day of March 2024. Yajidi say radibe my area papa said ya tibia unexpected end and I yanko pon de my for God and country back on your radio, and it feels so good to be back here. Yeah, the radio say Sena dum ado so my ya call ya odi aba. Oh boy, and Hobain, or GM through a town full net den in Susie, and in a gina two in Nemo. Catch the mother, but Jim Moji D. More through Sunny and Opay. Yam first can't talk, yam far BB and fancy our. I asked Sedania de Quama Yan Copono. Sansoni Edini. I don't pray with awful. Baby, our team can be ano. Hey, I know I'm when you saw the radio. People talk, people say things, but they are not God. They can't decide my destiny. God's plans for me are good and not bad. And Uncle Anna people come, people go. Oh, yes. People talk, people say things, but they are not God. Because they can't decide my destiny. His plans for me are good and not bad. So for and on behalf of the team, I don't pay that CB Brace we're choosing not one Mickey number one. Yes, sir, or Bambo Funyan Coupon say, Omo Hobain, Omo Yensu Hobain, on Kayan, na Ununu and Joe and Neno, Untuminka se ampa e would a day only wedding ye. Here that's be brave. Udi ahenkan Kwame Yaboa, a jumper hiniku feet Mensa, Kobe K, Billy Man, or Fremi or Bo Ba, Ofuri Amanfo. And a Yawoda. Into the Yawoda edition of your most authoritative social, political, religious, and current affairs breakfast conversation. Yes, streaming live on Facebook, on YouTube. I would want to believe which me are joining live. Share with us your comments, your thoughts, your sentiments. Don't just be a passerby listener. Never will contribute to bring your voice on. We will read them through 0533 898915. 0533 898915. Papa Fabra, you're back in kind of come at the amount. I don't pay Yamia Dum. Young Huye said, I won't so here. Radi the Adoma Badum so the young Quachain. Yasan Bati as a first assassin. So it's a yanti ye. Achichaswa ye. But we believe the Lord will give us an expected end. Every year, Papa, and what be my end. We are in the 3rd month of the year, and a year. 3rd month no ne die toso enso e de ba na radin yama yebiemu
is so wonderful. The Lord is so good. Adam dos. If I told you more some celebrities are coming from an affair and to us, you Jumedian said you wouldn't know. You are put into segments. The first one is Guno, yet you will more some senior. If we see a corner the morning now at the air mouth or some cancho say, ne, if free and pay ya could see and you a idea, a room ebet. A room betting tea, if free, a we are prem to Brahocono, a we are non so ben and Timua Bocama. Na if free and you reho normy and son on 9 air corner. In sooner I said the ACC Trasaka cra, a we poem mantem and Yahu do be brainoa. In soon be seen Trasaka cra, we poem mantem ya, Ahudo be braino. And in Tiano Abomodia Shannon so Eddie Mayen. A real mobile some city Bisia Quene de Muno, straight away from the Ghana Meteorological Agency. One more time, Cassim Nomadia by Yan Suano pay ya boetri Eddie Amount. A real ebeti. In Sua Huadin with Yemuno, and she didn't Nisrosa, a poem mantem ya Yahu be a numere. A free normie and son on 9 hall corner. A woman in soon bear said the ACC Trasia, Miami be the Bepetica cra. A real more brand some city Bisia Quene de Muno, I don't know Bushia Madaro, my Eden Huamani, a Diama war. A fay now would if you didn't so to Hanamon so Shannon so say aha, a ye a hinkai 93.3 FM. Jumedia Wuti no attorney sa marching. Or Fremi or Bo Ba or Furi Amanfo. Good morning. For it, I'm for Emma at 93.3 FM. I don't never saw Jesus. I see I'm eating. I don't never saw Jesus. I see I'm eating. I don't never saw Jesus. Still talking about the message. Teach the child the way he should go. So when he grow old, he will not depart from it. Sre abofra no kwan no ne ye no wonfa so. Konyi an wanyera. Enen so ye to aso. Yakopon ya ademo ye be ba wie ye wo chena. But eneno me pese ye hwe Genesis chapter 18, the verse 19. Yen hwe hono mo no. Yen ka hono mo asem kakra. Daba. Azaba. Genesis chapter 18, the verse 19. If I told you where be yeah, be king kind. Ne mo mame no mompae. Yem fast dan koma Nyankopon no abandenden. Yen gwan koto Nyankopon no. Aropai odi adoma ba adom so tekyerema da bodwe mo je die mu afusane ye gyae yen akone abedie nyina de hye ne nsa ye sere ne so ono no odomfo mobrohumfo agye Nyankopon a waye bi danti ye dan no a yem suro na ye yem enhyehye yen otutu kwatwiri Nyankopon no ye tutu kwatwiri no a ye da ye timida sanse wo ye obambofo nyina mu agya aropai ye wura ya bandenden ye gwan kobia Yade kese or therefore bo ma ene wade hye ho ban bi jai mi kromfo Ghana fo ehya wonsa ma wadom enye kese ma wo mo ene da di obi ade ne nsa beka ya ho brase mpa ebo ne se tonsu pagu so shirade hye yi e ma wo mu nu wo ho da biara da ma wo mo awie ye papa onwunu nwonne no ma atiefu etie mi anopa nyina nka se awurade oni mi edini yi yajidi sawaye na broso ewe Yesu Kristo denimo amen. Genesis chapter 18 the verse 19.
ɔse kyerɛ abɔfra no ɛkwan no nea ɛyɛ na ɔmfa so na onyi a wampɛ mfiri ho. But ɛnɛ no mepɛ sɛ mema wo te aseɛ sɛ woyɛ ɔwofo a Onyankopɔn enya wo mu gyidie sɛ the number of nkwadaa a wɔde ma wo no wobɛtumi ahwɛ wɔn. Mɛma Onyankopɔn sɛ nsi fam. Me say nkwadaa dodoɔ a Awurade de wɔn mo ama wo a wohwɛ wɔn so sisi ya no. Awurade ɛwɔ wo mu gyidie sɛ wobɛtumi ayɛ, wobɛtumi ahwɛ wɔn. Ɛno nti na ɔde wɔn ama wo. Yɛntie deɛ na ano esi yɛ wɔ Bible no mu ɛ. Genesis chapter 18 the verse 19. Onyankopɔn na no ɔne Abraham ɛkasa. Wabra na Abraham ne ne yere Sarah. Enti ohɛ wɔn mo abrabɔ akwantuo no a asase no ne yɛfrɛ wɔn mo Abram. Yɛfrɛ bɛrima no Abram, yɛfrɛ ɔbaa no Sarai. Na Onyankopɔn ɛbaa mu no wɔn abrabɔ sesan yɛ ma ɛsesan yɛ aka wɔn din. Enti yɛfiri Abram ɛde kɔ ɔdodo agya Abraham. Sarai ɛde firi hɔ no mo nso so de kɔ yɛ nyinaa yɛ maame Sarah. Abusua Onyankopɔn sesan wɔn abrabɔ wɔn sesan no saa kɛkɛ. Ɔsesan wɔn abrabɔ esiesie wɔn mo ɛde wɔn ma a certain task. Osiesie wɔn de wɔn ma adwuma bi a na ɛyɛ soronko ɛwɔ hɔ. Adwuma ne sɛn, adwuma ne sɛ wɔde mmɔfra a ɛyɛ wiase nyinaa de bɛfa wɔn so na tie adansedie ne asɛm Onyankopɔn ɛkaayɛ ɛde fa Abraham ho. Genesis chapter 18 the verse 19. Also, for I know him who Abraham, that he will command his children and his household after him, and they shall keep the way of the Lord to do justice and judgment, that the Lord may bring upon Abraham that which he had spoken of him. Good. Also, for I know him, na minimuno. Minim se mofra miensa me diama Abraham yi. On kana nuntum. Minim se mofra mienu pa me diama Abraham yi. Minim se mofra me diama baba we ya wotie me anopai, maami ya wotie me, papa ya wotie me. Minim se nkwada miensa na me di omo ama wo no. Minim se mema mienu ene oba baako na me di ama antiesi anopai no. Minim se antiesi betimi ahwe won. Minim se anti ata betimi ahwe mofra no. Enu nti ena me de mofra yi ede koko dua no anase me de omo kɔsoɛ no. Na minim se maami esi sɔre akɔ Pentecost anopa onka ne manwu dem onka nkyerɛ ne ma sɛ he me kwa sɔre aba mo sɔre a obe meki sure sɛ anopa no ɛyɛ kwasi ada no obe meki sure sɛ mofra no kura di kan kɔsɛ nsu aba enmofra di kan kura kodware obe meki sure sɛ mofra no kura di kan siesie wɔn ho ɛtwɛn no na owia wasɔ wɔn nsa na ɔno wɔn akɔ asɔre na bom ɔmma wɔn nka kyire na ɔnka nkyerɛ wɔn sɛ me kwa asɔre aba he monya na mommra o monya na mommra dabi obe meki sure sɛ she will go with them ɔno wɔn bɛkɔ. Onyankopɔn sɛ na Abraham deɛ minimu no sɛ ɔyɛ responsible father na ɔbɛkyerɛ ne mma no ɛkwan no nea ɛyɛ na ɔmo ɛmfiri ho ɔbɛkyerɛ ne mma no Awurade kwan anɔpa yi kwan bɛyɛ na wokyerɛ wo mma no ɛnsanom kwan yɛwɔ fufuo wie a wo so ɔnkɔnkɔtɔ nsa mmerɛ wo wonim sɛ ɛkwan na wokyerɛ no no atemdidie maame mua utumi didi wo kuna tem wo manim eye kwan papa na wo kyerɛ no bɛɛma utumi di wo yere atem ɛwɔ mmɔfra yanim eye kwan papa na wo kyerɛ no maame a wadome wo ma adome akwara we de sɛ ne tirimu ɔden no obɛyɛ wudi ni pɛ obɛyɛ wudi ni madam Bible sɛ yɛnkyerɛ mmɔfra no kwan no nea ɔyɛ na odi abɔfra we de ne tirimu ɔden ho wei ne nkwala abrem nyina na ntirimu ɔden ntimi sisi a wanya ntimi yɛ den nya me nwanwa oyɛ wudi ni wo ka kyerɛ ɔba so oyɛ wudi ni obɛyɛ wudi ni nso ampa o kase koduru ɛmasum nto kwan mu da bubu pakɔ ubɛhie odifoɔ sansɛmsɛm no ayɛ amɔkeka no is that the right way a yɛkyerɛ yɛ ma no ana Bible say na Abraham deɛ minim no minim sɛ obetumi akomande ne ma no minim sɛ nya ne ma ne nko a onipa biara a ɔbɛn no minim sɛ obetumi abɔ brapa wada subampa bi adi ama daakye
me kwan no omakoso ekuram. Oh my Ghana, we have lost it. Debia and any 3 days or so, in a conversation with a friend, we were talking about values and principles and culture and blah blah blah. We are talking about it. Na ye can one semono na our friend is saying ye bisa say can Ghana say we have values na and they can we say we have values because can tete no a yen ye babeto ye nananom ye akumanom no ye babeto wo mo ntete ya no mo de ma ye no sabre no he uhuru se pani so ade a wudi mirika no akogye but eni ho but ye sorry nso so we claim we have values. I ask myself say values ben ye wa ye ka ho asem no because we have lost it and akwada mu pani mu akwada on narrow it down a abofra bi afirifie because canete no abofra bi pie no akwada suban bi adia the first question you be say efie ben mu e na wo firi ye bisa say efie ben mu e na wo firi because we know say eye efie it is home and I am basic training eye fie and your man tete papa na efie ho no me bisa say entete ben na maame wo de ma wo ma no efie ho no me bisa entete ben na wo de ma nkwada no adaache say wonni home pa. A good parent, you don't need to be around and sana wo ma o ma ye ne ye. So you a good parent now why instill in your children good values are with or without your presence. Omo be koso ama wo ya bodin say mami watete ne meye papa yi watete ne meye. Onyankopon say Abraham de minimum no for I know him that he will command his children and his household. Na minimum no so no de omfa ne nsa nhye ne damiri fam entra ase ma obi meka nkire ne say ne ba no a ono ne kokokuyani ai waso kira bofra no kokokuyayo no ontra ase ma obi meka nkire ne say eye child labor en wode ne ba ne ye ontra ase ma obi meka nkire ne say akwada no e wo child rights na mom child responsibility there eno yanka ho asem akwada no wo child right yate na child responsibility nso ne right na chi no na sede ye den. And now we have lost it. You don't have any values anymore. We are claiming to have values. Values of no existence. Any values you are gonna have you because we reward the most loud mouth politicians, you know. Mom appointment akese. Ni otumi call radio so could dia tempano. The next minute, ni man appointment, juicy one. Inti encourage afofro. Yes, values. We have lost it. I am so sorry. We have lost it. Onyankopon nim so betimi atete oba no. And it is a oba no waje nsemo a you have questions to answer. Enyama na meka e Bible nim o say for I know him and that he will command his children. O say na mahunu no. Mayu no say onse ne ma ne nifiefo ebedi na chire se woni awurade kwan so enye tenene ne atenene ade. Abraham no onyankopon na edi ne ho adanse sa no onyankopon betimi edi ho adanse sa wo ma miru no de wo ma wo no wo kire wo kwan ne papa ma me betimi hwa ne manim ka kire wo se mokora matene fie ha che mi hu se wo boy yo adwa na wo boy me ka bia be onwanwa but ya de a esi won krofo abusuam obisa ne ba ne so wo boy ana yebedi nkomo nyame ya de mo chena me fancy ha yemfancy ya nyame ya de mo chena ne emra meto aso emfa ema ho ne ema sports for kwan no so emra maka che say there are some things you have to be the first person to teach your children. Don't allow any third party to come and teach them. Na munya isa abolobolo ne ka uduru ho no mo aka de kode fa kire abofra no na kire no the importance of it, the merit and demerit ka kire no
sɛ woyɛ bɛrima a wowɔ saa deɛ no abɔdin akyerɛ no uduru mpani mfie so uduru mfie bi sei na wo ne ɔbaa kɔɛ wadwo so kɔtrae ɔbɛ kyerɛ mu kyerɛ abɔfra no enyae mfa ma radio tv social media ɛma ɔmo nkyerɛ abɔfra no enyae mfa ma ne namfofoɔ wankasa kyerɛ abɔfra no na onyame nim sɛ wobɛtumi ama abɔfra no abɛyɛ panin papa ɛne nti na ɔde ne maa wo ɔfrɛ me ɔbo wɔ ba ofori amanfo nyame yɛ adom a wɔkyena yɛbɛsan atoa so ɛde ama wo yɛnkyerɛ mmɔfra no kwan ne neɛyɛ na ɔmo mfa so na ɔmo nyi a ɔmo anyera ɛmfiri ho menua bɛma po mɔkɔ yɛ ɔbɔ nyame adom bi akama na nso ɛ nyame adom nso me ho yɛ pa yakɔ aba yakwaba yakɔtwa yɛ ho kakra bi aba nti baba bɛtoa so bia yɛ fine ɛnra na mehwɛ 6 match for na ɛwɔ Koforidua na Ghana yɛdi agorɔ na agorɔ na yɛdi mo nso moka ho amu no ɛdeɛ nti na ɛnra mo ma ɛyɛ holiday ma yɛ wɔ ha sɛ yɛtwerɛ nkratam sɛ 6 match bia yɛ holiday ma Ghana ni bia ofi kurom ha sɛ masa nti wopɛ sɛ ɔkyɛ sɛ ɛnra other radio stations anya adwuma sɛ yɛ adwuma sɛ yɛ num no mimi ma adwuma wo wa mba adwuma but adwuma na yɛ dabi sɛ yɛ normal sɛ Ghana for ɛma mo sɛ de money show nti wo muzie na sɛ mo dwuma ho mane because na mo de Ghana for ɛnya no krɛ ɛndra na wo sɛ nka mo yɛ kwan ne yɛbɛfa ya mpanimfoɔ no dabi ɛndra mo ɛka kwa me nkroma no mo na hwanhwanfoɔ na mo bɛfa yɛ mo a ɔmɛ na aka ma na yi dabi so mo nyɛ hwe nti mo nyina mo ka ho so mo nyɛ hwe mo nyina mo ka ho bi ne yɛ bɔne bɛ na mo di sɛ Ghana nya 67 years ne sɛ mo di mo fa san komo ni si hɔ sɛ mo di mbɛ bi wo de fa san komo ni si hɔ ba na wankasa wo de nkomo bi nam yɛnkɔ san komo no yɛnkɔ san komo na de nam me sɛ Ghana for di agro nti yɛndi san komo no 6 match kɛkɛ o hɛ niɛma o mo yɛ ɛwɔ Koforidua Sports Stadium hɔ a ebi fa gye mu no ana ei ba Ghana yɛ wuska o na helicopter ne nam wie papa ara fe no wahunu we ade we sem we nka mo call ya papa de bia o twerɛ waka o wi a ekɔ mu gu ade we ho a ma de asa de o de no ade mo kɔ yi na nje nya de ti ase mu di independence na ye de nti ye wo se mo hye de si hu konwa ya sa kwa invite obi afi Ivory Coast aba ama na biani agi obe kasa one page pe yeah I am happy for the invitation Ghana and Cote d'Ivoire our friendship is tight and we will make sure that we will deepen it. Congratulations to you Ghanaians and I thank you for the invitation and open baby tonight amani baby ada oba so nyon go na be ba wo won ne nkrofo ne bai o medi nkan ba Kumasi yes ambo present cap no oba bi omeda obesan fu player ba kra oba beda obedidi bibia ye botomu oh yes se won wa frɛ no ono nko on dey on soma o tini mam nko odidi ya san fly na free so the car na ba you say dabi eh o the car dabi Accra to Koforidua so the car na ba no dey o the car na ba nti ohun ye kwan portos see ye ne fa ba bia ye no o be ne fa ba bia e dia grow na nra odasanity curve na eh na ya nra kwa gami uza car bi wo mkra ye bia na steps wo mti say wafu player we see from sa na do car na do twa o de ye kan say o de inspect parade no ogina mu a obegina ye no na bia de no twen na steps no be see from say normal na onam so ka sometime say won so o mane bre na we so betumi anante kra fa ho ahwedi o da bi ontimi wanyi na wanyi no president na ga na so wanyi say onyi say no wodi wanyi 80 years 29th this month onya 80 years 80 years onya bofra so nyi de wanyi so wanyi ya no president o mananante afamu a obebre nti so fuka ya maka no boa no na ndo ho ka say ba first one ba kwa na mka so mampani sana nyon na eba wo eno ye mate na onim sa cars ni nyina no omampani wi a na se okwa omampani foforo obeba say ye mahama o say ye MPP fu ayi na eba o omumu bia obeba bia no cars na wo hunu ne sa no mu nyusu bebrebe ni na ba ye no ombesa to foforo kra nti omo de den osom de den na say de car wo mi nim ne wo de ye wo tena mu ye mu nti sesi ayo okwa ombeton ana say omo de bechiche na omo cha mo ho na omo de ko
because me kind of go home no cars na man pedi su bia na no so twitwitwi ya that's one o enjoy offend saying said the president enjoy pepepe cause cars ni bia no so tim car na enra man pedi na da kwaku for Dubai di bi no e wo fom bi sa no enu bia be obebre otima hu di otima be ho no wasi sa skawa head president dey be dem sa be kwa cars a hu bebre ni nyina no ordinary ye beko ordinary no bi foforo so ba no so beto ono anu mate ni so ba beto foforo ani mate ni ba ono so beto foforo o say mate dey say only na and I say nye driver taste ni mate taste they bia na mate ni e bia no pe ka mi e bia pe ka mi nu pe so ade ase e bia no monitor ka bia it was mine ye boni to mate for so dem hunu ka twi dem nya license a omo ha game papa so ade ase enti I don't know Ghana some agi independence mo amo sa 67 yo so mwanga sa mo bello so ha mo je to mo musuru ene mo tiri nkwa se engineer sto sa mo cha brofo na se broni tumi ka cho se jige tum na anya sa ekomedo wa na sa won so usuru dia na ya ka cho mo se ya wa dwene nya adwuma wo yale wa ti azie abi da timi nya adwuma wo nya papa Zayazie. Because me sure boy boss me see me ntumi biem nti ma te me ho me a mete se me anka sam se me yaduane dia sam ko buso boy boss na anase maka cho se ti a wote ho no comedy wo e comedy wo se ne e comedy me dia me na nko bi e comedy nti so no pa be se su ma me ansa na ma me se su ma wa comedy me ene ma me to on champion ko so no wo body esum dem e wo ayi bayire nkate bayire enwo o ni nyina esum na ultimate bi na obi na dictate ma odi a adwene ni nya adwuma ene mo nya Ghana for enye serious adwene no nya adwuma enye serious wo me ade we ze mi hu nyansa bi o adwene ni adwuma bro ni ono ti US omo find excuse bi a ye genuine but omo ka say ye gitumu a enkrofo yi say omo moa yen na enu nti ya anya ntumu a na mo anso mo sa kodi 67 years ye won independent na we ahene twaso yes your my sister they say nkomu kwa ma nkra say time ani eko school no na me class captain na ye twotwuru din ye woni pa ni bo ho no a oye talkative o ye ne den ono no ye wo no as talkative o ha adwen o bonu grass te be odi agro nso so obechi wa bo after class ono nso no kasa pa nso twura usuru nje to da bia na ene wa mia wani no twuro ni din no ye besinsi wo twuro din no a no aye ni mu no dp na je so wakasa bibiri nti eso ni mu ni evi no obi agi about 3 ono beje be 6 obeje 6 8 dodo a obeje nso no ohia okwan mu ode be ma ho try as but umia wani nwa twuro ni din sani ebe ya ebe serve edi ama obi foforo obu on so na onye ne obetumi abo but oye onipa opewasa ba e wo sa wo twuro ni din na eye nsuade de ma omo aka no nti se ye tena ha no mo na ne wo se ye ya anye ne ye ka se ye na in any case sa kombedin na omo ka no sika ro mo koje ba omo de bere hwan eye mi wonwampu enti e wo so mo ka se e kombedi wom enye yen na mu sika mu koje se ai sika bi obusu am ko boba na nsen de omo de ye dem ema mi di me hu hwe mo se 3.something billion aba se bayo se fahin e na mo de se match ni and I am pay excuse baby. I'm pay excuse for from family. But be asika enye hwe. We adwuma de say adwuma de ma. Eno ana obenya. Ye nka say ye de IMF sika banti. Yeah, but you be aka. Oje 2 cedi be ye no. Tete Ghana ma. Nti IMF sika me kam sika. I'm pay excuse for from. Nti ukwara IMF form ama wa me go fi de. Fa me ho be. Me case. And I make say I'm pay excuse for from. O e bia emra no baabi ye hwe yi ne yi ha. But say mo ka say ye nyintum na ye gitumu a e kombedin ye gitumu a sika wo se because me ngini se mudi kokoko a kokoko no omo ye se koton ohene to aso ame kombra ye gitumu na kombedin a ye nyina de ani ba kire dwa ha akodob mankani wo ho ye be ye fu Ghana so nyame ama ya sase forest bibrebe nti ya na wotie na wo se kombedo a ono ayi ya nkombra na me de nsem no bi wo ho no erade
Abisen chia mo na mama kwa banda no Pembran kan 93.3 FM Sombra so se dia gudi mu sem ebejaw enda no pe odwumade kese atu ni din sem machen eso edman afi bia ekoye ede ema wo asera kese confirm Jubilee Hospital nda no pe Jubilee se men kan French o se hododo adan ni chemu wona so ye na afi omwo enhwe na bia enkoye emfa ema yo pharmacy o se ye duro bia opebi ato adan ni remu Jubilee Hospital ebenyami ede ema ne bo no enso da fom se boko antenatal care hodomo ma menuanom apemfo no de oni eremu na fe bia nkoye mfama se de be yakoda no be wono no nya ne se ne ho yom kama na bia so akoye papa e de ama postnatal care no so ene so de oni echemu obatan ni weyin ene afedia ka cheni na odani echemu awa Jubilee Hospital doctors ebe show oni akwara ni na fe bia enso akoye ediama theater enso yana so ye operation bia ye sebi odi no ye etwo ye beyi ediama anase ebia kompo ehweminim oba ebe de kama ediama oye play abobo we praka kra na mu abu nsem abu efa eye sajuhu bia de odani echemu Jubilee Hospital doctors ekukudam no enso won mo meboa ayi bia enso akoye ede amawo ai clinic enso aba for any problem bia dani echemo Jubilee Hospital bia na akofom akodom ade atoni so ade aboni so wani eya glaucoma ene ete ene dia ka cheni na Jubilee Hospital adawoma obeboa na fe bia enso akoye ede amawo dental clinic ne de we foforo kra Jubilee Hospital enso ede aba osin dwumadie bia yedi ede amawo emfa ho ne de wo se no akoye edru so pese otu kuna na foforo kwa shawa Jubilee Hospital adawoma ye beye enso ede ama kaka no eba untumi renam de wani chemu ewa Jubilee aso na fe enso ntu asem wow na bibia enso enko fine emfa ema de ma kan nyina ka na hye no so se insurance bia yeje say a private health insurance no and I said national health insurance no nini na ebeje Jubilee Hospital asweye na fe yahwe na aboa na bibia enso akoye edi amount atimdan abobo kwantempo no so na ebutu enti amantra bridge ne so adura na odani achen Jubilee Hospital asweye na akwasa ho yade na fe bia akoye enso edi amount 0244575799 0244575799 0241784645 Jubilee number ofra amo ejo so no wadi nkomo na bibia enso akoye ere ama wo Festus Enterprise men kan fancho na no pay open multi TV na to DSTV na pay biato Star Time and I say Canal Plus any AD decoder nini na open biato dani chemo eye Festus Enterprise asoye na ko bitora fe bia enko fine emfa emao wo de no TV Hisense Aseno LG Samsung any de aka chini na Festus Enterprise asoye and American for ere ma Samsung etonton air conditioners any to dani chemo our Festus ibenya na bi dia mawo bia won so de no eho asai anase asai odani echem Festus asoya ibesiesie no kama e dia mawo insulation ni aka cheni na ibebi enso edema Festus asoye enti DSTV ne won sensem de nini na Festus Enterprise asoye nda no pay makamfo ede amawo achemda ene ebutuo ye ben otumasi sport ne pay odan ne chemo odan na se won Festus akwakodi nkomo ne bia so akoyi ede amawo won Festus ndi nkomo on 0244515849 0244515849 and I said 0269305785 Festus enso na ma frena wajo so na bia koye ede amawo remember Barbara Salon Semen kan fancho down no pay we your banner se bema doni echemu wona so ye kosiesie otire na fe bia enkoye emfa ema bia na wa peme opeso twase pem card e twase se hu enso de ama na ho fe no egira na so ye papa odani echemu ewo achemodan Roman Junction ye bemisa sentim ni fie no pe na fe aboabo ene ne patem Bompire Junction and also udruwa na se Remen Barbara Salon no da Rasta ene mo makache shwabwa na masiesi ochire enso e de amount 0552 716777 0552 716777 Remen Barbara Salon enso ena mandano pay makamu asem no enso ere akire wo kwabena ajenim Raymond Ashitetete
Bernard Mawuli Boto ɛna afei Daniel Denchi ɛboa ɛna no pema dwumade kɛseɛ no ɛnso aboa kwa mu medin ɛde Kofi Ajiwi AJ ni na ɛna yɛka bo ma ɛde nsɛm no ɛde ɛbrɛ wɔ ɛnhyɛseɛ ɛnso ɛmfemfiri Ghana under 20 nso asoɛyɛ wodani ɛrɛmɔ Ghana under 20 a na ɛsɛ Nyankopɔn ayɛ adom Friday Ghana ejina akono na Ghana ejina akono ni nina anase on the 9th no Ghana ejina akono a ni Congo na se ebo we aye African Games a na se etodwa na game no ebetodwa our Accra Sports Stadium Endra na se coach ede ne squad no enso edi aba udani eremo goalkeepers na se Yakubu Said ono edi apimo Vincent Hanane ne di apimo Daniel Afo na fe defenders no say ene esikoye Arion ACL abrante no ne di apimo bia oba be na fe bia enso akoye papa ade amomo Asamoah Kufuor ono so edin epimo remember adomakon edin ewombi Nana Kwame Boache ono so edin eremo Maxwell Azafoke ono so edin epimo na fe Daniel anase David Amuzu ono so edin epimo we defenders amokwa kwaboa na fe bia enso akoye kama ade amomo dani eremo Melfidas na Ofori Makati abrantensi na kan edema Dreams FC boboko ne din enso LPM bi Mohammed anase Mohammed Hassan ono so din LPM Jimanola J enso eka ho Aziz Isa ana fe Brent Fan Frederick Kase ono so edin LPM akwakoboa Rangers no say NCT Abdul Hakim ono Kobi Mensa Emmanuel ana fe Calvin Nkrumah we enso Rangers amako akwaboa na mako gina Ghana enemu amako gina ni mo atoto ntena no say ene esitie abrante fan Aziz Misbah ono so edin apiem Jerry Afiye ana fe abrante fan Michael Efsen we abrante makoma aduonu a amako akogina mo na masi akan ede aboa Ghana na no ana se ko prima assistant coach edema under 20 member na fem wode nkomo akra enso di agya Nyankopon ayadoma on the 8th March Nyankopon adoma na so chena ene dwumadie no esase ewo Akra Mpumpuni Mantemo ana fe ni mpatam nina na no ana se kuma akra assistant coach edema under 20 wapa fane Salifu Fatao ediaja endana pay waso dani eroma as head coach ya fane Desmond Ofe waso oba no abadwuma ye papa wode nema bebre na abebeka ho wohwe players na osi efrefremo ani training ahodo bi no mo ye ani niam ba kumienu bi apande beka ho de a na ese modern bonde kedua no simprempram no kase de amoye ready se Nyankopon ayadoma against Congo omechomo na amoye ho anwa. The technical team we have at this moment with our head coach Desmond Ofe, I think that he has actually brought a lot into this team, and of course we supporting and making sure that everything he has brought on board will reflect in our games. And I must say that we are actually putting a lot in these boys, and it's all coming from the head coach Desmond. Did so much in our preparation periods, and I must say that Ghana is ready, and I'm very confident that we're going to represent the country so well. Looking at football now, I think that names don't play again. If you look at what happened in the African Cup, you of course know that every country that is here is of course ready for the competition. So I don't want to say we're looking at one particular country, but we're ready for all the countries. We commanders assistant coach Edema Ghana na 20 wapa fane Salifu Fatao ere janda no pe na obabewie no na fe ode esan so techire se nkrofo be kan se bia Nigeria fo ewom Congo fo wom Benin fo wom eni ti udan ne ase nkrofo mu ni bo ne boye pa no ewom oso ne de kwa mu kono eje Nigeria sem Ghana enso ejina no so a omu ni place ahodo ma to nsade afromo eni ti o ma ready se Nyankopon yadoma against Nigeria o against Benin o enkunimdie de be ko ede ba Ghana. Of course, every Ghanaian would say Nigeria is a tough opponent to Ghana, but I say that every country that is in this competition, we are ready for them. And under 20, of course, is the heart of Ghana football, and of course, we are looking forward to get the best that will represent the Ghana national team at the highest level. Of course, we targeting the trophy, and of course, with good performance. So, of course, we are looking at getting the best of the best for Ghana. Ghanaians will always expect to see high performance from Ghanaian teams. Very confident that we are going to get the best of the best for the nation. We commanders assistant coach Edema Ghana under 20 Salifu Fatao area janda no pa medimu enkomo bi no area ma yanda ni na fenremu e ga kanso so ne nkodi nkomo enfama anano ada ana se udani eremu Kumasi Babanyara Sports Stadium no so ana se president cup no etodwa na ne eba ya ne de na sa koya rehusem ye papa asegmemosa etufa from Ayeni Krum Ivory Coast ever chi Kumasi Santoroko edin sagu na chi dwane kan miunu a kotoko etimu ba kwaje cup no de ko na no ana se ga
Gaka chairman apa fan Kujo Fiano ade nkoma aka enso ade agya waso dan ni ewremu a na se dwumade no de bia enso ekoye eko kama na one de adesrede oko enso ade ma GFA ana fe government enso ne se o invest e Ghana Premier League nim na fe league no enya krabahye se de be ya ebenya place kukudama o mejina mo na so ye pa na enso afodo no enya mpempen so pa enso agina Idea aban no I say change in IG copy bisu say aban efa na ni enko local game no mu asek a local team they've qualified for Africa omo call Morocco no aban and am playing the call aban and am playing edi ba Kumasi omo ba omo team land no they went back. Yes, I do one back. What you say? We should not put all our eggs into one basket. Say blaster. This third goalkeeper no damn sexy. Oko Afcon be as a third goalkeeper. Look at the quality. Look at the quality of Lamptey in Kotoko. If these players are encouraged, they can also deliver. You know, medium per se. Yeah, 5 days. Yeah, this year. Say Eban is saying, Enna. Asek quality ASA. Buabe na aban di buaon. Uko bisa Dream Cities here. Edina aban ayama on. Ko bisa Mediama said the aban edina aban ayama on. Originally Mediama na kausom Asek ebo. You feel say Mediama enya omunya sa iskano. Enfa chata plane. Embra Kumasi direct. Eme boss match no. But Asek atimi here. Why na yema aban na yema on. Until me feel say this is where the conversation should go. Say aban yemfa sikane kakra. Bua game no. Yeah quality bebe. We Gaka chairman Kujo Fiano and common and Dano Pemaja and so Edemana Oberina for the touches or Danny and so Eremwa or so of boss supporters in Abasomo Papa it was being free there and so Park in Sunya must say ding at about Kumasi Santoroko and if we accept Mimosa game no and switchy. Local teams na Edubebia and now share turn up to this game. Far better than Hassan Kotokoye ball last year. It's far better than Kotokoye has ball 2 years ago. And yes, I knew Kakrani said, the current sitting president, maybe obedi or my Independence Day, or two in Safre, President Bifri Baby Eba. So you feel say that president shouldn't come and sit there for 2 Ghanaian clubs to be paying. Say the Chrome team Kahu, na Ghana Su team Kahua, na ma. Box so that was more blaming severally about the way football. So we have to do it. So I think that next time, a new president will come. This is the last one for president. The new president, Onusu Gaka Transi, format open. We Commander Gaka President Kujo Fiano after the game Kumasi Santoro question fee MSF for Bacho Bon Academy no amo team ba ko ase ka je cup no enso e de kone no Kumasi Santoro go supporters ne so mo ntiase fi so mo ntem krom e tumfo say tutu na no ntra e Kumasi na fei babanya na sports stadium mo park so de bi mo si akan na sec for Free Ivory Coast e mecho mo ngwa Academy no pa de enya de ntiase no e be adwuma the performance poor because all of our players you man quality a boy be a two the whole Ghana is all boy net so I don't know for number champion won't try boy NBA and permanent dia boy am heavy because we Kotokoni Aseka say performance now we ball Kotoko boy now we Asek so no we move from because of Champions League afeni akra so Kotoko League no ya start the second round team say a good footballer Kotoko abo as time goes on you say a ball now to continuously me sure say team work by Yajuma because Kotoko on one match kura 2-1 Asek over Champions League all little group about 2-1 if it's a good football a good match Makotoko to myself Kotoko si ball na enye because of say first half no you respect Asek no Asek for because you have 20 minutes Nasa Kotoko ball number na enkoye but the me won say ama ya ba mu second half no say the ball second half no take ball the first half ka enkanya dey say enka Asek for make my aseye and I am coach so na say mama na so ate say say bobo time I change o skillful player aye baba ya second skillful player aye say and no kwa say what do you call at one what that so I told you say how you skillful player near the ever we supporters Edma Kumasi Asantoro Konkomo and I'm the another pay him through and a favorite more summer textbook soon come on from Farmo and from another pay the answer Danny Eremwa na papa fan of Kwesipo or your business and development manager Edma summer textbook no one so then come akra the Jandano pay or summer test in here sikapa papa e dey go mfutu me say the be na metumi akoye pa and so e dey mo no two Danny Eremwa summer test so say nche bia omo branded notebooks and exercise books awodo no mo dey players no and summer test in 24 to 2 actually say the be ya e betumi dey akwa
akwa monte so akwaton ade kwa bena jenim aka chire kotokurias amanye bida we sama tezate ene nti omo so the players no to books na chi na fa waton tom ankrofo se da be menya sika na mo de atom futu masama tezboko no anya ntoma pa enso afra. Various initiatives to engage the community in supporting our club. We are in the final stages of launching the Summer Test Count program, which will enlist supporters into comprehensive database facilitating monthly contributions to the club. Additionally, we are exploring avenues such as the production of exercise books featuring our players and coaches for sale in the upcoming academic year. We ayan koma na se onani Remo Sama Tezbuku mu a business and development manager pa fa na Kwasi Paul enso ereja enano pa makamo aseni bi no enso ere achewo na yemfiwe na fe ye na ni Remo e medium aboku mu ni komo emfama medium mpenu for de betudwa omse Afcon no anasa Africa na mafrimu de nenso omagbo place ni na abaso na omde bibi kakra bi ahyebo mu a ombeche edema place na fe obia enso de aguna koma so omse omo no mo enso be kambu na fe bia so akwe de mo no esa leg no ambesam so agina madomani Remo awoye Africa medimu enkomo aka no enso edia jaw na wone kese ekọ enso de ma outi uboko no GF4 ato de abom say esi a eye ntokwa ne niam enkoyie amobo homa na se omochi obi a na omobo no omochi referee na omobo no omohwe na munja fsenche na omokokwe bia e bandi omo enso yi omo referee eye outi ana se Tamale Sports Stadium a omodomani echimo brekum ho na so omosium home games no mpinfo so omohwe na fesane manama no omontwa so no bia enkoyie enfomo anda no pemidimu enkomo no bi enso ere jana bofa kwata na so ye and as a report for no ebanda no pay and as a supporters no etuja egumpini for some head coach ya fa John Edward for no anso opane bodem bonde e monyo nse so ni eni ti be ya mo pam no no mbon nasi tu se da be nema ebe koye edema bofota boboku na no pay Edimu enkomo aka no enso area jawe dani akwama no ne na fere amano nsem kakere tachi ne asoso akọ enano pedani eremu a na se amano ne ensem eba Champions League Andrew Games outdoor brina na eto dwana Manchester City etnafi amobbo academy ensa ema FC eye Copenhagen enso etimba koti outgate no say ene koye ko wie 6-2 entino eye boboku a ya fa City a qualify enso ekomanim Andrew Madrid etnafi na ne boboku a ya fa RB Leipzig enso equity obi a ehye ni ekano bako 2-1 on aggregate no Madrid enso qualify ere community ti dani eremu a quarter final no teams outdoor amo edin kan ebukiom ticket no say City Madrid a qualify Manchester City a qualify Bayern Munich a qualify and free Paris Saint-Germain amo so a qualify community ma ye train next week games outdoor betodwa na fe hu mo a amo kwa edimo enkomo no Adia jaw and anopay na Europa League games no and also run of 16 and shase say NBC call AS Roma etna for Brighton and Ebona Andra Sporting CP eshe kanabako am Atlanta and so eshe bako and Roma and Brighton ebo Karaba etna fi on a Bayer Leverkusen and so ebo Sparta Praha watna fi on Liverpool and so eboni AC Milan etna fi and Slava Praha and so abo Benfica etna fi Rangers and so abo Freiburg etna fi on West Ham United kono enso ebona fe Marcel etnafe and Villarreal enso ere abonia we games outdoor e free Europa League mu etodwa yedimo enkomo no ere ejana City asoye and Sarah Osame fono eba and se Andrew Kema kokotodwa no abrante fane Matheus Nunes arante na kwa Kopra na ukodown ni remu a yes and insati na ba kumu obuse pain as odumi nyina mu sia kan enfoma City boboko no bi mu a mede enkomo no enso area jaw na dani area Manchester United asoye report fono eba and say sia the coach fan Eric Ten Hag no mpinfo se omepam no na omepam ne dia na se omopa another coach ede no aba na mpinfo de omo agunso no so Roberto Di Zerbi omno no ade ato yankrata sanke be ya papa mefa djuma no embo ana fe England national team coach ya fan Gary Southgate no the din edan krata so ana fe Thomas Frank coaches mi ensan ana se mpinfo so mo hwe Nyankopon aduma sama no kwa wiye na se fe omopam ya fan Eric Ten Hag go meyi ba kwa ba na obo djuma Manchester United a yedimu enkomo no
Ade jaw ndano pay e wodwuma de kase no enso so enne Liverpool ejina kono na reporter todwa ene Sabrante fan Mo Salah coach ade atudwa Sabrante sia ne modern bono anase iprado no ahone no eguso a eba nti likely Sabrante a ye fan Mohamed Salah betumi agina mo esia kan enanumre enso ede ma Liverpool a ye de mu enkomo no enso ede achana Bayern Munich so ye anase reporter eba na sia de enkomo twetwa mo ne Xavi Alonso edi no akona nim papa echen Liverpool de nti likely say opano abakofa Bayern boboku no na obodwuma enso ede amomwa ye de mu enkomo no ede ajabusia ye gina se na de mosi na yakwawia de akam nyina beba drive ne so na fe ya prapreche jamu kama enso ede amount e wodwuma de kase no enso eso kwabena ajenim Raymond Asitetete Benan Maulibutu ana fe Daniel Danchi ana ehwebo akire ema bibia ekoyie enso ede ma womidi ede Kofi Ajiwi eje yini na ekabo mu a yede ensem no ede ebro yeko na fe the champion man oboba ofori amanfo atoaso ede amount Adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahinkai 93.3 FM. Ladies and gentlemen, so many people around, I don't know who loves me. I'm letting strangers in my house, but I don't know who is me. You got your problems, but I get problems too. And where I am hated, to go there I don't let. So I give up, I surrender. Oh, I go shut up, I'm done and I will not do no more. So I give up, I surrender. Oh yeah, shut up, I'm done and I will not do no more. Oh, slow, slow, go take time, slow, slow. YOLO, in this life, YOLO. Slow, slow, go take time, slow, slow. YOLO, in this life, YOLO. I fall in love and I almost lose my life. They get to car, but they want day for my bike. Never ever had that guy. When I did alone,
So you're faster than confirm the sports team. Kofi Ejiri, Daniel Denchi, Raymond Mawuli, and Joshua Kwabena, Jenny, Yedo Masibibre. Ghana Adisiye, Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ati, Ediba Ahinkai 93.3 FM. Ain't Yandra, Omo Edi Oma Wode nyina no. Yeah, my Omo happy. So many people around. Belated birthday. I'm letting strangers in my house, but I don't know. It's me. How's it day? You got your problems, but I get problems too. And where I am hated to go there, I don't get. So I give up, I surrender. I go shut up. Shut up. And then I will not do no more. So I give up, I surrender. Oh, yeah. Shut up. And then I will not do no more. Slow, go take 'em slow. YOLO, this life YOLO. So happy belated birthday going out to you. Bretu Bakufi Owusu Ahinga. Hey. Dina no Denny. And I almost lose my life. You are near about my idiom DNA, so One day for my I have a tall list. I will try and run through it. when I did alright. I cannot let all this pain weigh me down. Please set me free. So yesterday was your birthday. A belated happy birthday going out to you. Mami say wa papa bi. Mami say wa papa bi and rane wa woda. Yeah, happy belated birthday. Nana Kweku Kaspa. I go shut up. Also sa Nathaniel NKZ Ezra Exa. Shut up. Charlie say be aboko there. Afi entrance na Grace Anan Newa woda Rampo still skin. Rampo still skin. Ekase. Belated birthday going out to you. Akwesi Opuni Buama Clifford. Akwesi Opuni Buama Clifford. Also so sad. Unyame kodie ohene ba kufuo. Whoa. Albright Mensah. Happy belated birthday going out to you. Happy Robert Kuranche. Luga Rose. Stella Ofusia. Nana Efriye. Kathrina Osei Efriye. Dinah San. Afei Joseph Na Kwejo Bafo. Ibrahim Abubakar. Urowan Karu. Great to about the end my head. Afei Ajua Roberta. Mrs. OKFM. Felix Boachi Adam. Munyina me mamo happy belated birthday. We are Ghana for ma. A very good morning going out to you, Joyce Enim. Ejidi Sano pe bibi aboko there. So quickly, ma mem right now omo celebrate omo there so. Kweku Burundi. Miami Kweku Bempong Burundi. Oman FM mid-morning show host. Charlie and yebe papi. So happy birthday and confirm Kweku Bempong Burundi. Asino Nana Yao Ado. Birthday number 29. Joseph Akwa.
so you're happy birthday. Esther Siami, it's your birthday today. Doris, a champon. Also, Wawoda. I face Samson, Bosompim. Also, Wawoda. Nana Yao. Wawoda, Equia Sika. Anna Amit. Also, so Wawoda, Abrante Patruzo. And then last but one, I guess, Grace Ofori. And Kwame Pages. Hey, Charlie, Felicia Asari, Charity Boachewa, Afeiko Se Celeste San, Red One, the multiple award winning journalist, development journalist, founder and convener, Solutions Journalist Ghana. Hey, so Redwan Karim, aka Kosi Celeste San, is your birthday today. A glorious happy birthday going out to you. And then I'll take this one, final one after young Conco Foundation tea. Amweni Bernard. It's your birthday today. Clement, Muyinayamamo, happy birthday. And of course, thousands of people celebrating their birthday today. We join company of well wishers and we wish all of you well. Makoma Swadie, Radinian Famam. I told that Chinti Ma Yemre. Ladies and gentlemen, so many people around. I don't know who loves me. I'm letting strangers in my house. I don't know who hates me. You got some problems, but I get the problems too. And where I'm hated to go there, I don't dare. So I give up. I surrender. Oh, I go shut up. I'm done and I will not do no more. So I give up. I surrender. I don't pay without Chinti. Yeah, Babe Kasadia fa contentment. Set near war oma weni aso. Share adibu honwa ewa won semwa. And some bomb will copy say it be free and son when you say, say my shitty idea. And I know now a brandy be or man be a man of 1 Ghana cedis each day. Every day be a who be a man of 1 cedi. Every day be a who no man of 1 cedi. 1 day, man or man of 1 cedi now, ma. A common dear brantiano. Uhuni onyano. Until the next day. And a man ne buy na or say, oh, boss, and Ramon who they me me pao. No, say, dang. Also, 1 cedi no. Say, no, yana me de check me with you. Also, sir, Papa no could nim says, I 1 cedi no, de my brantiano. And only the savior unim da. Da, a brantiana 1 cedi no who say, hey. Say 1 cedi ya man ye de mami. Eno na air survival me. Ma wani so de wo nsem. Ena me nka se de wo, but me ka se de wo nsem. Ma wani so de wo nsem wate. Ebia ne de wo nsem ne ta ba. Eni nti wani so. But e duru ba bi na tu twa ne mabie mu a. E ho no na fe wo be sha ase se wo be appreciate se eh. Akatu eni ese nye, but wo so mi bia nso na ba wo. Ena makotena fie yi. Ena amaja yi. Ena amayese yi meden. Tell say, hey, aware yi. Ne yese na nye. But be ma enu oba kon homa 22 cedi o. 22 cedi na yo. Ena kon homa na mabiem. Makodi me nam fufu achi agya aware. Akon homa ni mabiem aso an hyepa. Enti anopai, there is so much good in your life that you have to appreciate. Nia woma wonsanka. If you can walk,
be content with it. If you can talk, so be to me a kasano pay ya. Medofo ma weni so. Ni nipa bebre nya ya nkombe kasa, but ma. If you can hear some kasana wotia, me patom weni so. Because nipa bebre nya ya anko bi nkasa na omonte. If you can see, ma weni so. So be to me ehunu bibia. Hwe agisi obi or just space ye de adura gum. Maybe the adura nim a life. But obi I just hear the aduro yes person mu pa ansan we hu say we atare kokko we atare fufu we atare tuntum medofo if you can see fasida fa mawurade be content ma wani nso eno na wo if you can breathe so betumi ahome anope ya me pa to mo wani nso oda chinti eno na wo enipa bebre nya ya anka omo betumi ahome enipa bebre nya ya anka mframa ye homene po de ye dibi kwa ye mu dibi babontin anka oye bi enti anope de me ka kire on say you've got it better than most people until the unfortunate or the until supposedly sad de no a ewo nsem awumu obi akoda wa sorry ade chinye je mfa ne ho kra so obebie na no aka kire awurade se awurade me da wase adwuma no ekura wo nsem a eye wagene se enya wototo no ase twe ne fom ye ne nkokwa asa no kopim se be firi wo nsa no ade be chi a enipa nyina edware kwa adwuma ontumi nkwa adwuma no hono na be hunu se se ma hwere ade kopim se abrantie no afei obeka se me wa kire wo ho akire me ayeye mintimi no nto aso biem ababa na o se wa kire wo ho akire me ayeye mintimi no nto aso biem ma fa me ho adwen kopim se abrantie ne check-ups na oye ababa wa ne check-ups na oye no obegyae no hono na be hunu se se ma hwere oba bi ma hwere be ma bi medofo ma wani nso dia ewo wo nsem nkrofo bibiri ahwere nioma ama afei no mani aba wo mo ho so ma wani nso be content with the things that you have, the things that belongs to you ma wani nso the things that you get ma wani nso na enye nipa nyina ena enya ne saa Kristo yetumi kasa yi aseda ye wurade dia ye ni so yetimi ti asem yi ye wurade dia ye ni so yetimi hunu ade yi aseda ye wurade dia yetumi homi aseda ye wurade dia eni nti ne ye wo no ye bema ye ni aso menana ebe a ugude kire yen no na medi twatfo o se aduane a wa meto o maame mu kaase no ye wachiwade bedofo se wa meto bibi o maame mu kaase se wa mehunu se o maame mu ye bibi a wachiwade empepere wo ho nkonkonkope ebere ne ba na achiwade kora na wo se wo hya asese udi a ubedi amana boroso ofremi obu wo ba ofori amanfo anope wo da chinti obra kwantu afutuo ene adesua ewom ene de de bre wo no ye da se Ghana adisi oboba ofore amanfo ati so many people around, I don't know who loves me. I'm letting strangers in my house, but I don't know who hates me. You got your problems, but I get problems too. And where I am hated, to go there I don't dare. So I give up, I surrender. Oh, I go shut up, I'm done and I will not do no more. So I give up, I surrender. Oh yeah, shut up, I'm done and I will not do no more. Slow, slow, go take time, slow. YOLO, in this life, YOLO. Slow, I go take time, slow. YOLO, in this life, YOLO. I fall in love and I almost lose my life. that's right adi They get to car, but they want day. ye de bon kratan boso enso de toaso e de ama na afi yakwen anim but ene no sharing so say ye wo one on one e wo fie ha ye ne kane member of parliament
ɛde ɛma ɔno no time no kana Asenema nso nyinaa ka ho bi na Asenema nso ɛka ne constituency ne ho ɛkyire yi ɛna ɔsan ɛte kɔɔ mu ɛwɔ Asene Akrosso manso ɛnɛ yɛne ɔpani ɛbɛbɔ nkɔmmɔ megye di sɛ wote ne nka akyɛ paa meyɛ very very sure sɛ wote ne nka akyɛ ɛnɛ yɛne former Asene Akrosso manso MP Honorable Yaw Owusu Boateng yɛne ne wɔ nkɔmmɔ ɛwɔ fie ha. We will get to know him. Bebre no anhyɛ da anim no. And we will get to know him. We will get to listen to him. His story. Any baby or dear bedroom. 18 if you didn't free animal. The one cratan so na Enra National Cathedral 2019 muho and then Finance Minister Becca said yebe commission on the 6th of March 2024 inti Enra no na nyina yeni eda kwan se National Cathedral ne ye kopa ho ntama na osom kese no ahya ase ye koye kugina ho no mo hwe ye ohwebu ada Mfanama National Cathedral ye nyensi Mompeni Akufo-Addo say cathedral ye wo ye dan ye besi ye ko kan across ye Sambalat ne Tobias fo ye akasa fo ti say ye Sambalat ne Tobias fo no wa ma ye di usu nkonimu ana asesen afi amache ya nyo ere de ye jopani ama wo ana wentie ana mante wante okay efi ada no mata abo nti efi ochena no aka ye jopani adwon papo mboko de Twedi ampo Nyankopɔn da roma na so nyame adom Ghana man ti de mabɔ mo homoden pa moya de share de dada sema ade dada de sema ade dada ya share dada Africa de share ade dada African way me ka say no na inspire mo say me ka say no na inspire mo inspire obia me no aba say obi afatari I don't know but me the atari bia me fashion bia no me wa inspiration ana say inspiration no sabi so bia na wa sheko ebi wo hono ma me pese meto atare te say me say no na atare to e mani ha nti buru mu ana me tam we yeah ele nya Ghana man tasem o de nya Ghana man ba say wo sheda so tugu ho nra ozi so wo tugu ho nra me man to ngu ho nra anope ya na metima ade nti ni Ghana man ti ana wo say Ghana man to kra na say we me nra say me am post to Ghana ho hwe Omano mu post to Ghana flag na hwan mi ma post to Ghana ho hwe adentia ozi adentia se me trase na me se senioma o se o e hu hia ba Ghana ya ozi o hu ni se hu hia oh debi e hu hia ozi asumdue na ekura mu ye ade sisi aman be na wo no ma sisi amu o ha wo so ni je asumdue be papa be na ni je ade de na si Abantu go na akoso soja aban na wo so my argument are for flat but wa consider the ayen to aso I consider defeat wa consider defeat what's that nti Erade da so akan yen ho o say Erade da so akan yen ho Erade da so hwe yen so ye tie na no na ti Erade ngu n'animu as ongu y'animu ase da eyire so Erade do ongu ye ho animu as mo na mugu mu ho animu ase Erade de do ongu mu animu ase o de o pe bia papa de ama wa papa onye na fam de na se still na o se bra na o pe no eno na beba papa no nso so ede mankani ma yen wa ma yin gya yen fa no eja be na bie na pe so so mo eja ne de no enkeja de he na opi o di gold ahihya saase no ye be den kura atu ti munnim de wa nim de o ba za ye kotu a ne ye wo hu nyansa nke ni ye wo hu nyansa nke ni wa ma mu nyansa ye ni hu nyansa ya na adwen si sa isi ade mu ni kwa fa no ye ni hu nyansa ya me adi mu hwa ma mu nyansa hwe udi gold amaye wa mfa ntoto asase ni odi ahya asase tokuro mu sei adan
na nyamu na musisi kampo anu anwe sade ande mo na manam sisa bi sebu asase ani ene gu hin u ba wa be kunu bi ase mo na musade mai e confirm quarters e was what the gu asase ani na o si sawia anu ni mu de tu sawia god bere o say so ma nyansa to de gu asase ni ko sha asase ni inside the hall mo no na mo de jije rihwe no mo de jije rihwe no e de ko ye gu sututu e asase make ne sadi e tina was ko de kwa asase ni fom ade no de tutu ani ana mo fa na mo de akwade ahwe no e ya tesem e ya tesem what the make na bo ma hu mata e ya ana so de bisade ma mi pia kwa asase na se me say ni ya tesem na go coast na from there then sikampo ano anwe o se dey sikampo ano me say they are more can near the gold kwa ye ni na ya tesem bra o meje gold ahwehwe wa aba ya tesem ma hu mata mo hu mata fo na mo de fight for this one ya tesem mo boa ye mo obi ani o na wala hu mata de kasa be na tu gaza sen bebre wo ho no mo atesem o ya tesem mo boa ma pon mo lukutu oluko ni na tesem ayi wonte se yesi na ayi papa bi wo ho no mo ayesi e fe ne sen kra oh me referee I say go am yes na tintin ko kan de oh ne bo da ho akunya no oteso oh ready yes na nine tetrete yes substitution oh bra oh okay ya tesem Ghana say ye ni nipa nya trouble ma ye san nya akopon kra wo trouble se bi na okay era me kan se ye ni wo trouble de kire say die nti no di gold no kokko sha asase ni tokuro mu sa na dabi o ko di gu form wo so akam be den ka no so ko di gu form asen ke asesa kam asesa kwa he ayi enka wo di onfa ngu ye nka so di onfa nto asase ni mo ba na ase dey dabi ye nka so onfa nto asase ni anka onfa nto ti say bi e free ha no mo e de kwasa ase no emra me share kakra nti nke funufuni kakra bia na ehu ana se bi won mo funufuni kakra bi omunya na ene se ye dia say yenso yi ene se ye dia say yenso yi enti enu se no dachi bia ayi ni nyamatu awi dachi bia sa case say me be ko Supreme Court o de be Supreme Court di enti na gold no kodu asase tokrom ahwan na de bawai bisa no mami now what the baba hwan Nyankopon e de fa mo hwan ye ke fa mo hwan what the baba Nyankopon na ke fa mo hwan Nyankopon be ko Supreme Court enje Michael be ba betra na tio wa hunu say kuro yi a wo boy yi ade bia ye de mo man ye yie odi bi ma wo mo ye mpadi mfuo yi a wo mo na mu di animi o mo nkotoku anu mfa koro wa nhye o mpampam o ndwira wo mo mfa mo nkogu ba bi mfa kandi for from no so free and your people nyina zena enzo amu free he and also da bi o person just o kan nyina ye nko and anu na man bi kire se nyina ye ja papa dai na man bi kire se mrofo no se Nyankopon kra o di Nyankopon kra ma obi mbe budozu Ghana nyina on se kuro ni mu nipa nyina na yemfa enipa no mfa nye fertilizer fa mo my foforo ni aye enti wasenka because first no ye leader nso na me be se me uze o ye leader na won tutu ni me ye Nyankopon bekun Nyankopon bekun se nyane what's the first no or do ye pa ma ye na bi mu e do mo de ye bibi obi wo ma no desert o ebi mu kra sa go di aso ye shefomi a obi kwa de woni bi otu akosi hi kura wonya bi bi so abra bo koso eno no waka nyansa ne yeni asam na waka ye no Nyankopon ade ba kwa aka wo se ye bon pa ye se Nyankopon so mo nyansa o adwe o ye wo nyansa ye ni nyansa ka edidi ye so na me pa kwa mo de wa na da se nyansa kwa mo de unkoto aduane ni eno ni nyansa no na unni adwene ni ho a obe dwom a ube de oi abia nyansa de nyansa o adwe nyansa ne wo bi na oma dwen se omo fa nya adwuma enti hwan pa na ampani foi sa enti omo nim papa eni mu bone o nyansa na wo fa nya adwuma enti maya ha Nyankopon so oma nya nyansa do de amaye ba ye fa nya adwuma so ye ni house bo nyansa o senka ye sori anopai
Ebi ase nipa ntimi nye nyame. Ke sorry anope yi. Na mfia bi nam. Ta se. Ke sorry anope na mfia bi nam. Mfia bi nam wiem. Na nka sase o Jubilee House. How we say? I think independent this year. Enra, I could follow him. Fanamame. Zoom no na fe we are mate no. Zoom no na oboba na wa boa de be si anu mu nyina so. That's it. Oko power. Na ya nu mu nyina wa vim yen. It nka no pay nka na adan o memu obi adre na call research sa. Minim your school through Monday send your inspection your house sing your house more your house socks a show who through school want to say a jet school nim na kra hobium adaro say a jet business school nim so I say it can no pay come fia ono nam Ghana national cane yeah national cane omo bebre but omo obi atretre omo gaze ne wahu omo obi atretre o di free man panin so na ko di abetie sia no mu nyina so because ya no mu nyina bebre adwene nye serious o yes am tofu bebre adwene nye adwe ka ba jibi ada ala na menyi bi obi abeji bi eye adwene nye e ma na obi abeji bi o man no enye yi aye kan ensem tofu ekra na di mu akotene because hade o adwen bill no wanya bia kenkan yes me read bi mu wanya bia kenkan yeah atifi bill na atifi asem ye den atifi asem na a proper human rights sexual family bibi o da hwehwe man ne hwehwe bill ni din ba ne hwehwe bill ni din what sensem choni bi bo bill ni din say bill ni din ni bi anti-LGBT. Why can't I say anti-LGBT? No one says I no friend. So the tough one. What friend? Anti, bill ni din no. Anti. Eti yen sem to for kwe ye hia ma. Do the so o senke man kro my 44. Ah. Because in sem to for we be ye tie wu. Yen pebre, yen kenkan. Okotie radio no ani obi kan no so atam no abe ka bi. Yen ye research, yen kenkan. We had debate here koso we radio so sometimes what tonight say na dey ben kra asemuni charlatans for na omu e from ho central for na ya betra tra microphone achi and ye ball mine from ya na atene inside a politicians so eso ye ka ho bi ye tie we central for ba na nsem bi parking gan se budget ya ba na onya bre e ready budget no no sector by sector ni o mampani ka fa ho te say ndra speech yi sei nsem twofo de o pass on lie nsem twofo do say ne tie ye obi akoda nsem twofo do say ne tie for mati abre nsem twofo do say no it is your work send there and there nyese wo ati abre e wadwuma also update ho so I say ye tie wu and e nyina de anti LGBT and so bill yi nye anti LGBT mo hunu din no promotion of proper human sexual rights and family Ghanaian family values 2021 bill. That is the name of the bill. Waiting here was ye kan ho asem. The bill the name of the bill is not anti-LGBTQI. Ye tie wu. Na no bone. Asin. Say dey na anti. No. Say tie. Say ni to fa bom say dey bi o be drag ya to. Values bill. Proper a promotion of proper human sexual rights and Ghanaian family values bill. I think for LGBTQI wo. Yes, of course. But utie mu a and I think the media for the fine do na no obeka ni nyina owi a no wa summarize no said ye be ya idea to understand them. Me can say we should do the work very well. A bill near that parliament ni anti-LGBT. So I say anti-LGBT and say we are against LGBT. Meanwhile, bill no that parliament and also so no
a promotion of proper sexual, human and family DNA values. That is the work we have to do. Sister. It's in the Jumadian say, I mean, I was a year no see ya. A woman the anti-LGBT, also from Bissau. And the proponent of the bill, no, so no, they have to own it up. No one said the bill, the name of the bill is not anti-LGBTQI. Yes, of course, but the bill in their explanation, no. I'm my yes, yes, sir. Modi baby could ye tias and your man. And I'm saying, explanation of which no working can be. Yeah, and no penny in your mocan once. Oh, and you're not doing the service to this nation. And it may be Jayadi, Makwa live worship, no. Live worship. Hey, because sometimes I metrasia na o share omwanyame o madumanya bigger platforms and was wo musua de no mo kire Ghana fo ade no. You listen to Eniema Omoye and they discuss every single subject matter with emotions, and it is so worrying. It is so worrying. Eniema Omeyi ewie Samuel Akoni edu edi gina baby egina yi. Akwaduro dwuma ene semtrofo ayabaye. Akwaduro cut and paste. What is will be kan no no so atam won ko kinkan say ye no kore say nya no kore. No one so have to watch him. You really ya omo a ye bele mu omo de edi nkan politicians. You really fit see e ka ho bi. E ka ho bi. I was say Sam George yi mu. Ye frɛ wo bi so am say wunia. Bill na da ho no mo no mo say de de. Wo nchire mu fa nchire yen. Omo make copies available. It nkai ye wa ha ye wo copy nya wo kra na wo ko chesi. Omo making it so easy a wo benya access to bill no. Debate bill no what the bill is talking about, they have no idea, but they are discussing it with emotions, spewing all sort of but man, this one I want to say be more kasa with emotions, you know. What is the meaning of emotions? Emotions, because you allow yourself for feelings to overcome as someone say that one. Ebiana make say bill no wanya akenkan ya. Your portions of the bill la. It is not yen topic ya ye discuss it. But me person me ma ye nyina ye tie anopai no hunu say enya politicians nkwa na ebo man inform. Oh sure. Bo man mu form kese pa ye nsɛmkyerɛfo. And will be an can because nyame adom adwuma no ayeye no eyanuonyam adwuma. Obi tumi gi wudi ama ni kunu kasakura ono no ontie enti no say obi anya emu gidi say won say disappoint won. Yeah, so now the issue is say obo you can never say it and leave these politicians and next stations aba no any politicians or stations do say ewum untimi nyi one na man na some 12 for do na sabi bi mu yeti bonko so mo ye adwuma no ana what our friend saying politician be radio radio na we be no ohwe na wuntumi nga ye adwuma wo ho enye professional job wa obi asoma obi asoma bo no kwakoye they are making the work difficult open for yade bobra obo obi asede bie ni dia ni se wa bie o ka che sem 20 sem bia ma yade bobra ene aha na so mu miem MS Kali flow. Now, yen airwaves, you know. Aye so polarized to the extent say, obi a friend on nsɛmkyerɛ ni. Yeah. Ya won chirichiri mu wo ho. Ya wo media person, we media person na won nsɛmkyerɛ ni. Ya wo broadcast journalist wo ho. Yeah. Adwuma wo so mo ye. Omo no mo kenkan no krampo ni branches ni bebre omo read news no omo and na me no ka say obi friend ho nsɛmkyerɛ ni sani e trust story kra woni mu ye onkyerɛ obi da see no and is any education or say ye onkyerɛ obi da oni sani wo so ye nsɛmkyerɛ ni so ni mu kyerɛ ne borɔfo kra anye no odi akokeka siani di akɔkyerɛ it is so bad and ya ma ho kwan ne ye sɛ wo mai
yes e wo man ene e obi adwuma o se chance tiri nyina wo ye individual no you have to place value on yourself. Said this is the work I'm doing. Enti the ebesi bia no ne me ye no. So that's here. It's a professional job. Professional job. But is it professional? No. Yeah, no boy, it is not. But the question is when I said there was your monitor. Maybe who say maybe individual. Yes, you individual. You do your own. So what you say? But one more almost send no door so chain. And you dear. Baku from Reverend Dura. You join them. Debbie, but you will not join them. And sent me it's your family dear. Yes, brightening in the corner where you are. Family and ne Ghana ha. O health program ya we obi eduru ha mrantie do se netie eduru ha brantie be ye fi osisi a o de kope ba bia ye bo nwomatie see ye educative program NSM trofo aba politics nkwa na mo ye politics sa but bi sa won say dodo se no mani je ho nti ya say ye system no ye nyina ye ka ho there is no way say and ye be blame say abana de ntwa obi e because entra me ka no say no obi ka say semtwa adwuma na say na omo ka e na time say me ya say me u beti politician no ka sa asem we mo na mo say adwuma no no me dey say yentimi nyimfiri omo so omo na say adwuma mo na say me dey adwuma no obo na say nkrofo ye mo ayi ye ka ni say frequency mo operate wa Ghana ha. Go and check. A lot of them. And what and for no professionalism, about control. Minim. And frustrate you. Minimum on your phone being so. A bimu kakra bi. Omo ma kwan ma omo radio no. Omo ya say omo no do yamo be 3. Amanyo fo be 3 omo bia station. O de masa kakra bi no. Enko so anye ne omo ye no. One day because yes ogufu bi ko abopia di so okogu na ba ebi to asase paso ebi ko to nkasarimu ebi achirei no osemo mani nyina momu nyin otwabere ni duru a enti the fact say enipa omo eye bad ne do so ne nkire say papa kakra bi ni nso no omo so ndwan ne wo mo no obode o kan metiase but if you are fighting for the country and we are fighting say media na enye independent then we should yem feature ya no ne yanka no kure no nkyere wo mo we should find out nkrofo mo say adwuma no but these people omo say adwuma no omo say criticize yen omo ye de no mo say no me ntia say no omo de no mo say no omo ye den obo are yente Ghana ha nti omo ye den they open the radio station no omo ko fa media person and found ne said the way yitie so ti ase yen nim so oman ne mu ayedin meboa oman no na me mu ayedin yen na ye ka ho obatene fapem ye nkofo mo da ya no so no wonu ana mama ni ma ye den no ono asa befa ono asa befa no wo che de wo ye wo se ye ni sa no se ka cho se adwuma no se anya ni ye awo so ye ni say so these people they are frustrating us me da bia meka omo manofo no mo omo confuse yen so hu but wo se onu wia no asa so bebremu asa be yiwe so na ka cho se wo nya adwuma ye and no mo na tira nsam trofo adwuma ye yenye minimum politicians for stations be what nim na kwatna so presenter on o ba sa ka MPP for achi sada na ebe yi wadi but say bia wo kan so na ye no enti say ni person no ko fio enti on ka so be ka de ebe favor mo ena no na nkomo bi say ya ekoso ena Paul ka kire o mo say ADA. Yes, we didn't come on na Paul can say. Adom ne wo ho nti yenko so anya bone ana. Yenti mi nyina adom ne so be ye bone. Nti ye be ne. Eja wo wo de na wo kan metiase o. Metiase all right. I'm not talking about say. Say me meti hey. And some adwuma no is not the only thing I can do. Say yeah. Eto de din am kwa kutwa aluminium ayi. Enti se ma ba wo radio so na me be ya adwuma na ma me kwan ma me nye ne professional na wo se wo be hye me kete sese na me nka me jai obo
se mi ja ko David tie man ka se mi ja no tie man ka se mi ja ko tre fie you see me ja ya ko twa me glass it's not even na un page ma foforo nka David tie glass no be twa but wa essence ade no wo mu ni nti what me say bu akwa wan be ka se radio squad now. Yeah, he who pays the piper determines the tune. Jo. I pay. The me can say, I want to play the piper for myself and determine a tune that I will dance to it. Yeah. And then build your life as an independent person. Now the back one more man ye. Now obi selfish interest into ukwa kwotwa what's glass glass na me kwotwa no and also see another way of serving my nation. Radio so say eno na nyame aka I will surely come back. You will come back. But so baba ye adwuma in the way I won pen no. That's the question. And I say I will not. Mama yan catch politicians no mu be radio stations and say omunja journalists for no mu so operate. Wo so be business. For me business. Obo makasa se be say ya bo magana na ye yo. Hwe obo ya say obregu. Wo ye adwuma ne papa. Wonim say wo ye adwuma no se de se ne fata. Na wo bi so say no. Wo ye no ase no. Obo so won hwe ya wontimi nyina. Because one ye. Nipa. Enti me ba o. Memba ne se dampo a wabe ye adwuma pa unim se anade spirit yaba. Na be si abonte vega anade. Na de wa anya se. Okra, wo ye nipa okra tu. I also the can be say won say a professional. Obetie ho atie. E fa na me ye. I also be say won say a professional job na akokoye ye no. I also be say won say ena make us say we any penti no nipa ye nipa we be saying ube busebusa ube sada no ube share Facebook hey fana ube tie dia me can say dia masema me kan nyina say ni amoka na say me recognize the fact say ye were politicians ni bi ho no mo detect ni sa na mane ni nyina wo ho fine ni nyina wo ho but dia me can say politician ni hu ni say we or a professional person, or any day a professional person, I feel they will begin to respect you. Yeah. Say your politicians need to be they respect in some trouble. Yes. Because they know say in some trouble ni no the personal development how our place value on the self or no. Or like I say, we the main for juma we in command. Yeah. Na say some trouble you didn't me copy we meeting be say we the say juma we no. Farmer no. It is here would be more yes. Why can't we also do it? If we continue to do that, now who say, hey, I feel ye young crow for our mono baba be diba umian dance yabeke can semwa. I feel they will begin to rethink say no. Young co titiatim pon. Because now you won't crow for the market, that is why they are using them. And a TF and paint as yes say. And you be obetina radio so obetina TV so e present and o yensem chiro dabi because we wutie ofie se wo ba na ye kire wo se ye microphone yi e we na wo pie kwa kasa ye kire wa 1 week ya wo betumi aye sure benu so nya obi ya na no kire se o yensem chiro ni benu so nya obi ya ene nsem chiro adwuma no aye more of omo ma no ate ni otumi bon samanane ni otumi kan nsem akese ni afa no but adwuma ewom professional job no ya jettison no ene ye tu agum ene anopa bia obi radio no a obi amo entosie je ne asa de ona magbeblosi market no obi e pai but the professional job is there. We are not talking about it. Why? Mom, the year can you no crow, but said any year cano. Yanum for a year one chain. Minimo beer, papa beer, journalist, papa penny mobia. Na, Utimu say yes, and I woke us a bit to be copy meeting. Yes. Oh, I assume I see the man, but to me the sika. I dare papa ya mene. Oh, Cassa, who 2 million bio. And I make a so many more. Politicians, so many more. Yeah, they deal with you. Yeah, they know how you react to things.
I say it is what the sika bemuana. It means they know said that is your weak point. Yeah. So he answer aba. Hey, and I make a city. I do need to go so anya bone. Yeah, nya bone. Na system no mo ma create amaye no. And na no asem we mo aye bone. Eyi ka say enti se minya wiase adwapade nyina. Talkers. Me na ho nsɛm to adwuma so yɛ nneɛma ne nyinaa na sɛ mehwere me kra. Ya na benya. Omo pay for the individual philosophy, principles, and the things you believe. Sometimes, yeah, baby, I know you are doing to say. Ajuma we want to minimum say, your friend. Of course. Ajuma we say, yeah, when this our friend now, you two, it has obey jai, and I sabi ube disikechi. So it has here, but if we say Jumana na. Like a woman, pass over there. You do it professionally. Yeah, man, don't wait to send me a bigger platform and send my professional job. A information center cranwa, do a professional job over there. Let people begin to, appreciate it. And no one I feel much as I say, baby, I want wabruso. A use one, a use one to enant. Sir, I'm friend, I'm going to enter swimming one, so nante. Ebeni yawa nyaya corrupt no be no send ya mo corrupt ebenu yawa benya bibiri yo agbo me point ni say yes am chofo nso Ghana enye ye nyina afafiri yen yes wo point na wo kan de me no ya adwene 100% but me issue ni say sisia na ya hu say ya identify say ade no problem na wo ye yeso no e wo se ye hunu ba bi nso afiri ba na ye kasetia so hu ni ye kasetia na efiri ho because so man ni be ye ya ye nyina ya we e ye nsamtwerefo if say ye nyina ya dia tumi say nsamtwerefo ye kan ho bi dia then na was ye kasetia de kro na e ma de ne nkoso no ade ban ya ni gusu aye yes asem ba was ye nya abotre na me nso nsamtwerefo problem ba ko e wo me mente ase ne se hwe sa asem aba LGBT wo ya eba foforo ya be eto bosa modern ayi ses match abebom na no so ni ya kan bosa enkomoda dan na twam na foforo da bia ya nko yanim ene NDC fu obeyi o running mates betrende eno ne ye be sade de ha me papa wan centrofo na e general so ho no mo a e wo se ye ka ho asem me ne ya na ye me ya ne se omo anyame adom ofa phone frɛ minister akasifuo mufuoi ofa we ya na we kasiem government hospital for no ofrɛ ya ne wasomu no omo mumunu e wo se they have to leverage on that opportunity no na otewa ya jago da ana bi kaya ya ti ra no no asore ko be ko se ri ade ayo sura ya che o maki ko mabuma no asole ko be wahu e ka sen I na Owusu Boateng former MP Wabadada. Oh okay. Say the one krata no ni nyina 6 match. Yeah president. 6 match no ho asem one de bae. Eti ma me na wan say. Okay. Na ye konkofa former MP Aseni Akroso Manso. Emfa ne mra na ye ne monkomo. Ye ne be monkomo na che. E wo se ye hunu no pa. Dodo no anhye da nim no. Nti wo se ye hye da ehunu no no ne ye ebo abrabo mu enkomo. Eti ma me na mase. Okay. Na yem fancy. Ahenkan da obon krata mo boso no ebobo ye no kra no ye pa. Ene ye nkomo no ye di no so ye kama. Ya ye hu aduro. Ti yan ya ka no yemfa. Na yemfa nkonkobo bra. O ye nsam cho ni osori aropa bisa ho se impact ben e na me make. Bisa ho sa question no. Se impact ben na me make. Eye kote be ka de no abi na won so wo ye. Ana Udi project special BS when he said this is what I want to do. And as I say it here. Umi enye hu adro. Say wo tenetene won sade ahwe obi so ne de efo papa. Obi ka kire say wo tene won sa hwe obi so nyefo oboa efo. Say we na aye no. Fofo pa. But wo tene won sa ba ko no ne aka nyina e ba wo so. Kire say won so adwuma wo ho. You have to do. Yetumi say pani bi aka asem no. Si yepese ye bokra no a e wo se ye botintintin ni nyina ye mo ni ye twa ba bi kitwa bi e ho no ye de no to suit our own whims and caprices na ye de tum futuro de agu nkrofo ani
we cause disaffection for people, innocent people. Odwene ho a wonte ase. Isam tro for abagana nansen. Jaye. Pepiasia Mpadu Enterprise I mean kanchiro se nkomo yi aye de nyina. Vem no omo no de amayen. Pepiasia Mpadu Enterprise say wodansie ho ne ma opani kofa ne bra. Wodansie ho ne ma. Gasam Super Plus and only a cement. Gasam Super Plus, super cool. I feel you was super strong cement ewo ho. Iron rods nadwa in Kitwania Kessia your strong marine balls ewo ho. You were enchanting di ekru dan so. Ahudu alu zinc, galvanized aluminium, IBRIDT. Your winning now ho binding wires, wire mesh, headpan, shovel. Your block machines ewo ho. Nipacho bibri. Okoho no mwa unsabi tumi akabi. Your block machines wo ho betumi abeto ye twa blocks ni bi nso yen ho a ye supply nnuane abo quarry dust ni nyina ye di ho ejuma odan abo ye wo ye ben Akim State Junction san so na Jubilee Hospital so ye wo ho okọ Nkwantanimu a ye ni new market ni di ani hwɛ okọ so aduru nso apia ni junction ni di ani hwɛ achia sen so ye wo ahwene ase ya na wa frɛ Pepiasia Mpadu Enterprise e wo 0244 166937 0244166937 0208 299115 0208299115 o fresa number ya ye beje wo so na fe ye ne abo enkomo no kama me pa chawo ene ye ne former MP e de ma asene across so manso me pa chawo ubetumi e de wo questions no e de aba o asem bia wa pa se papa yi wuhia no one on one anka obibisa no nyame adom waje penie e wo ye fresh so ama anopa yi former MP asene across so manso chire obedi time anu odane asene across so manso nyina bom obedi baako e na ye chie mu nso call asene ho nso ko di bi ene wo se ye ne ye papa bonko na o chire yen na chipa na o ma ye hunu ni yie e wo so o ma ye hunu ni yie pa enti former MP Honorable Yawo Owusu Boateng ababe kansa e wo fie ha no mo a anopa yi ye ne no e ba bebo enkomo se na medical kan no o question bi e de emano a wo de be fa 0533 898915 0533 898915 Honorable Atenase ti ma me nko ne ho na me nkoma na kwa abai Honorable Apumboko de nyankopon adom me ho ye pa e de radiase pa na ye be da senso se ye bo wopunu mu a waje yen so age peni a anopa yi wato ayen wa ha ye da se papa yo me da se okay enti ye sha se sei ye ka se Honorable Owusu Boateng a ye wo no wehe ofiri he ehefa no wotena ye omofra bremu asetena ne sen na etie ye wo wehe yo me da se me chia etiefo nyina ya Owusu Boateng ye wo na asene achimo asene afi apim ahankon adunum 1955 nti aka kra bi no medi 70 years hey nyankopon na abo ame na me ho eden kakra wow me go school as a Methodist primary nzongo ho so nzongo ho no ko otra nzongo ni kakra na ko toilet na bia no moto ball egu no sa school ho na me ko he okay me ko honum mfie nsia okay ana bibinti me papa de me ko avisa boarding and some baby but ebi o ha me more opani bi wo asene ye friend no kwati no ni okay o ka hu na ma me kwa visa board no okay o ka kire me papa adamfo papa ya den so wawu onu so no fi asene no ye store e wo da okay say me yard pa ndi osia me wo park na yesi hospital esi so na say no sa school on no na middle school your friend ko me time na your friend ko fisapon middle school okay nti ni e ko ball ho ene e ko ye sports ball american na ma ho na ni ye bibia akopura say clinic o say hospital abese buy no nti osia me ho na
of the book mama say men kind or the kontaba no dem maye na nkrofo wa bi pa me that time me ko school dem this year na me sapa ha ndi na me ho nso nkete and you from atom no Matias okay enti oye no okoka che ni papa ono ni papa ya den so me papa pa no me papa adamfo pa ba ko no no so you my ya de pa ntinka somebody in school papa enti say do say me ko middle school na my friend JHS say onko on family ko bisa bonding na me papa nso quantity ni de no mo ware ma bibili me papa ma ye aduasa pe nti na wani hana oti o sa ye aduasa pe nti mi nua say me papa ma no me di na chi no no so me classmate but no ko presby na me ko te me papa asmo o kan ni say yes o kan che papa ya de zo ache miti ni say na me ma no mo gina sa class no mo ye mienu nti metumi me le na me de oba ma na ko no oba na o ye pani no onko bi eni yes papa ya de zo kan che ni say okay sa de e be kwa ko hwe obi on say bisa boarding enye emema no ne da ho de mom your friends emma no de omo na ho omo ko fie ba nti ebisa mma no omo ko fie ba nti uba wo yo hoho a na che sa age bia omo ko pe obi nti omo ko pe teacher rabi no primary school ebisa boarding primary school your friend teacher Dora say bi onya no baby ko nyangopon fan kransie na omo ma me sister ne tra ho papa ya din so asemo kan zo okwa no afa ho ayi o ti mi ma fa ho ayi because me dem be yard but my sister onye bad cha e bia na me sabio mi minimum dey say no bad ni fie kra na meti o sister fie na what is sisi ho na meti mi o fie o asa ni me na mu kra da me sit fie ho no ba me na mu da me sister ho since me ko tra bro chiri ba ho na meti am de be DMP am da so ti okay and me ko sabording if you are boarding na me call dance secondary school okay nti me call dance secondary school no yen time no near free bibi o level ko vie numu a no aye nsohwe nti se o pass a ne ukọ ne friend six form A level no akoye A level advanced level no my any A level O level ordinary level okay and A level advanced level nti advanced level no na me pese me call your friend is saying me dey call for because asim bia me veteran hana mu ka na me pese me call secondary St. John's because that school na a very good school your time no one of the best schools in Ghana. To be honest with you, in the 70s na JRP Misata no be vice president ni papa ye headmaster na on that secondary school near Tosu do ye hwe school so hwe na ye na ye sisa na ye be bo hode afibia on that school Tosu do so many years be say 10 years na Prempeh College ne to so 11 it did not kwan bi so kra no dance secondary school yes Prempeh College but ni se Misata fi ho no no na school ni starting say ba for mo say kra de minimum say category B and number say me call St. John's okay St. John's secondary Father Raymond na no ye headmaster me call here no say o pass there me nyanka memo at school hapa o because me pe o pa grace na unya no me ye science nso e na me sa pass me pass science me sa pass our subjects me na account geography ni economics me nya 2 ni as say mo friend B2 no B2 no into open me name problem on one say me headmaster say me yakwara abone in the met me dey akọ na say was san dey a ene obejimi because grace ni dey open me kwaya mi sa ta say me pese me twantia mi sa ta say na mo ya ade ni nyina o design mo pese mo ko na ho na be school ni ye mo school ni ye na bibi nso techiri de eche bi ebeba ho okay ema me bufu ye ema me trafie afi me hwa na enoma nko ye na me say okay o yes nka wo call the St. John school na amfa no nti me trafie afi baako okay na me call o dance secondary school ho me wie no na me papa ska se munye ma pass all right ba me am ye ma dwen say me pese me boa me nuanu okay nti satam na adwuma ho den ba na nye den kese ti say sese ni aye no
enti me yeah my dreams are no results ni buy na my pass no na me hu so anytime meet me at university nti in there me hwehwe adwuma na me call oda district ade district education office so time no na otra baby afrempon wa store na okwase o kakra I say na okwo town ni fanso on na education office no nti me call no na me say on commit me anya people teacher bia akoya no penina no on say ene me control application letter me anso me call me 90 o if ya ascend na call me scan ho it me 19 the organize me call ya de chiama ba no na ma the application letter na ba na me say oh mpa cho intimi enya paper bia ni pen na me draw ho a and o say well ene mama no ote ono me am friend front desk me nko ne ho me kwa ya me ni mama ne kasa no ma me paper na me troye ugina so tworo ho na me tena ho na me troye and application no kra boy yentimi ntworo ya ko hwe social media na ya copy no masesa na mo asmo asem mo masem edi me troye no ana mama ne say me fa nkoma director no okay na me kwa ele kwa na papa no hwe letter no read no ti sesi ana o troye na me say hey ochina na da me ko ni ukwala ase ni ukwala enko bebia enko fom na yawada ensi o dan dwada ifiada nti o ti ifiada me mra meji letter na obekire bi station me ko na me ko ji letter na eja odi me ko kura mi refi ni din o ko si ufi awisa okay awisa me go school there me kai etra apaso na ukọ aye audition ukọ kro no sebenkum se asa no adu a chance enti me ko ka kire papa bi no ye poultry farm ho ye friend no ezi atuntumre mu side ho ana atuntumre mu na me ko kire ade okay enti but poultry farm bi o ne friend pipim poultry farm okay na boy ba ko am ni ko ebisa board ni wo fade a enti me ko ka kire afum dankwa me nim so hompo afum dankwa na o ka kire papa no say manya teaching appointment wa ha ewo atuntumre mu nti esi me pese me betra fi ho na o say o anya hwe obetimi aba me say o dan na o dem no kan titi de na adoye de na ye fa kwa ene nye bribe so design am aye no ye am kan di oye na me kotra be busumi mensa papa o mu didi o mo mbidi me ko no so me ma me ko je bisia wo na danfo bi ho enti first sky de ye no ye di ma me no na do ko ti ya waka ebi bo so kra na me di bi ko chiche me nan for man no mo ko university no abi obi waga batan obi ani agise na kakra bi kai na me de to ho okay enti me fi sa time enti be busumi miensa na me kira de word etuntumre mu ti me so na me parking kan pa enti me ho na me hu graphic say o mo pe obi a obe library and information assistant CSIR Council for Scientific and Industrial Research wakra enti me try application le tintin ni ti awa try say after 1 month me ho na mo frɛ me enti na je say ma kire ade 4 months ho me ho na mo frɛ me say memra interview minim me ko no me na me nko na me bae no mo ne me di nkomo nipa nensa doctor director ba ku doctor bibi na vice president ba ku le man time no J D Graf Johnson no no so te panel no Yes, I can see ti di na ni ba me say am ti Dr. Ayiku ono na no ye baby am ko Industrial Research Center ono na no ye ade ono so kan third person no yo ba me refinity ndi omo ni mi di nkomo no say okay ene bosumi achi omo expect se me ba okay nti eja sata me ye djuma kakra di bibi da me ko nti me ko ade tema me ko tema se me papa no ye djuma me papa na start team ya ton tema market wo gogompe me papa na start na that's wo ho
enti me koye no na me kache me papa say menya ade baby a me koye me be adwuma CS Council for Scientific and Industrial Research as library information all the na ketane e kama pa esin teacher no teacher for the small sin a che na muka journalist bongo muka be my enti me koye adwuma o CSR 5 years afi me hwa na me che ni ankasa me tewa na me hu se me che na me maboa me nuanum bi me nua ba ko odi machi me nsa sei na afi no ono so be secondary school enti me ko hwe na scholarship bia ba your friend Akutest Foundation Akusumbo Textiles Foundation e ba e me nua no onya bi first me ko na me ne lawyer na oye in charge no ni ko di ngomo na kan jenzi o opening me resource ni me ya gbo o CSR scarce 17 na ma me trafie na me resource ni na mpese me ku university me nua no so odi machi me nsa no ono so o pass common entrance so oko bi na stand ho enti matise Akutest panin no me affinity ni o set is our foundation Akutest Foundation e wo ho enti kam betumi ama me nua no scholarship ni bia na ka ma me chance na me so me ko bi me so me ko university no be say then na me tie na me so me every day me kind newspaper say wo Ghana nyina kind me san kind say me work class 1 na me kan so me di MP so o ka kire wo so be di MP o nya me ka kire me wo be say da chu be da me me di MP na ma boa me man enti me kind sa time so na soldier for aban si mi time a mi nyin soldier for aban na mi hu kwan kuma kitu bi na me bo kola na me di be 4 years ni ezi kwa me kuma be twam abo dan na loro kwan wo me hu so do asa ni no sorry pity si kam tu hu ne kakra kitu bi enti me kan say me di MP our class 1 obi a me ni ko school bia enim say me dey me say MP na be dia be ba ho no enti me kan na papa say enti who kind people na me kind Newsweek politics enti na me kind Newsweek American newspaper bi when they can't it no so or that secondary school say any most of the libraries Newsweek na be all Newsweek any there was another one me read fini the name bienu and also me kind ni nyina by the end of the week na ma kind ni nyina enti papa no afa na me ho ye ne ho and what Akutest Foundation me hu no paper mu and also okay unu and your friends and na me kan no true ni no kan I create nu na what nti say me obi a many down from into or the scholarship to be honest with you me nua no your friend Emmanuel ya Aboatin or the UK or a UK citizen or catch only the first person who nya Akutest Foundation scholarship no the course secondary school and man chance na me so me call it into me university no they call University of Cape Coast University papa because University of Cape Coast yeah time na thank you kono mfie 9 me degree any diploma the same time bro from almost concurrently but yeah time no yeah so yeah time no na ye pese ye ba Fourth Republic no na me ye mpanifo na ye wo university a ye ne Rollins ikuni bi student leadership na me ka ho enti 1983 there was no 1983-84 academic year Ghana the whole Ghana Rollins my traffic enti 84 enti amami wie 86 enti me wie 86 no na ye de me ba Achimswe do secondary school na idimpa ehu hia se ahunya eno ehod mo na ehod to me ye sure say ni mo an na mo kan na be ba ho ni se mo kan pese mo pese enti mi wie no me ko madam for Professor Jima Bodi ofio omni krom pa omufi pa ne aboabo ha ba de omo maame ni maame no en etu kotra oda ena obi be ware no na odi ko abrim Professor Jima Bodi still ya madam for no no odi CDD Center for Democratic Development by eba Ghana ha no enti madam for no sa tam na o
the same ofi abrochiraba na ocha the political science wo Legon madam pa no e wo secondary school no ye mi senior in female na me call ne ho na broni Canadian man bi aba Professor Bill Bartholomew no so try the Fulbright scholar and omo ye unze universities no omo sisa lecturers no to me ko ba bi omo nya sabbatical leave no omo visiting lecturer enti ye ni pie mienu na o hwem nkomode mu an o ka kire prof say time na o ye Dr. Jimabo ni doc ka oni pay to say o ye correct pa ye ni nye business bi e na prof no ka kire ni say doctor or a prof is a prof that time Dr. Jimabo di ga jen any one in nkasa is say o ni me kasa no na me ka chen ni say o na se me dey me teacher ndi ni in school no zero ye pe bibia be contem ne ade na me say okay ne sa de a minim ade your friend is in pharmaceutical no no me nua a o hwe me university me ko university no me papa o fa say your friend owusu ata o si primary school no ye Suata memorial ho na wo di ahenkwan kra ko school mo boss ho no ko ye nti ono na hwe me wo university e wo mi say me papa nua ba ko me call university first year no no watua me first term school fees there me e ko 3 term trimester opening opoku mensa ne makra okrum ha opoku mensa ono na danfo ni dean of social faculty of social sciences Professor Ajimai and Professor Kumfiame yaw omo ye ne nanfo ono omo ne ko ba bia na omo ta asere no na wo sori awan no din asene ni bia ni wa ehu so oba university bi o le bia so anu din sa o sa no so omo enti omo ti omu me ko first year no omu hu listen no ono ba ho no na omo ka chenje ene de o asene fo bi aba ukrom ni bi ayi edi ka ho no se your friend say no se owusu boatin no se minimum oni pa kon no otua fees no se oni pa kon ne ba otua first term fees no o se oni pa kon no ba mo nya ye o de say mo ma no mra me ho no enti time this time they say we told them grant no otua school fees time zo faka na oku university or no akwa kutua ne ama receipt azan mo si ajo enti me call no that me jira finance office wa be 30 minutes na mbufu yi mi za no me bu ntan fu na mbufu e fuzu dia mbufu enye kra enti mi dan yankopon ase say eni o ma be ma me bufu e taiswa okay am say me MP o ma ntam akra o mu nim say ani bufu dia enye kra enti me no me bufu on say ma be jan obi aba no atwa me ho no okọ me nso me free ayi tema na ba yo me say me sanko mi jira ho sa am si there problem wo we you know am si problem be no am si as school fees ni atwa na am si Cape Coast me ma hada Cape Coast enye kura ma ba mu da me ma hada nti be den obi atwa me school fees na am si well ti mi ta jira ho be ano da na am si alan mo pese university me ba bia na afa me kan sa na papa ba kun kan say ko dean of social studies no ba bia wo gina usi form abrosan na wo ni fa so ho no first floor a diet toast me no Professor Ajima bi o hono ko na ko bisa no say ase ye tua school fees edimi mi do hono no o se crash na aheye na me say o me ba I say me betua me school fees na mi hu mata o me say ase ye tua bibi na o say wo fi ase ni na me say woni mi so poku na me say mi papa nua no no so o tua school fees enti wo si form one taxi na wo form hono any short run na mu bi akọ ayi kutukraba udu kutukraba ka jon so kinsu e wuntumi nyirada o yirada na chese abaifo wo fie na so me say na bisi for me ko ti me ko me papa nua no hu me no na o say ya na heye na me say o me ba me papa mam ska na ye me am dey aba me dey say me papa no say me papa mam ska say me tua me school fees na me ba na ye si wetua ti o mo say me mra na me medawase na o say hwan na me say Professor Ajima na o say enti on story ki to about the mami guys ye ya che enti o ye no na me this can man ekita na no san this can man me say usika so di no aban no hu na suade na me say mati na eja me ko enti me fi ho no no me fi University of Cape Coast me be adwuma wo Achimsu Aduro
mfie 9 na me ye papa na me kan professor ni professor Jimabo de omo ma miska na me ye drugstore ewo your friends a chance ntina me fi a chance na eko amen ebi o abusumi nisia kra me teachers ka kra na me hwe ni muda me say ababa de me hwe enye no because drugstore ska no yes ye channel me enan ba ko ye adwuma ne de ye de ye ayigum na me no ye bosumi bia na ye account ne ya chichechichem me fi ehon no na me call Prempeh College me fi Achimso Edro no na me call Achimso Edro scan na me call Chade or Prempeh College I'm transfer wo call there be me that time na business no akona nimti ne pese ye another business wo Kumasi nti me call Kumasi call survey ni o ma pese ye no na me call Prempeh College say me call hwese e bitimi agimo wa na cheze me teacher adwuma no so ankoso na ma pe kofo aboa me di me call enu na God being so good nyankopon adaroma me nya Prempeh College di me tra Prempeh College in Sumfie Nwotwe 1990 to 1998 di 1998 na me nya scholarship na me call University of Copenhagen and me call University of Copenhagen call here postgraduate and me ye postgraduate no honso no mo fi say who ye teacher papa no mbo so me say me ntra ho na me say o me ko me kro ma akoboa ba o me kan no na je say me pese me ji o ma no so bo from nti me chia de o ho afi ba ko na me ba Ghana me ba fi neska no so me li na we was afi ho na ma fi ho na me frɛ me teacher me professor ba ko o kire ma de na o say o UK for pay teachers in this me pa o ma me connection me ko me link it to sa o mami bi enti me link it to ono no no me nya teaching o so me child dey o 4 years me on US for 6 years yes me a good teacher no so be fa me call Parkway High School e won so afi ba ko e me fi Parkway High School no ena o design me ba Ghana and I'm better dey o Akis and back to Akis because my imagine say me contest the election me contest now we get it close to say Odana na me person me contest enti me be child or honum 2 months in the US for this scholarship be by Kennedy Lugar scholarship on say 9/11 so what 9/11 and okay omuko bubu friends World Trade Center Muslims go bubu Muslims be go bubu World Trade Center until US are buying per se or this scholarship be a favor Muslims all over the world now Muslims as a compensation no there be omo per se omo ba eho US secondary school we akola who say you can be influenced more than so when you are ye waduma enti onkwala ni mra no mu say Muslims no US fund time. That was the idea behind it. Enti Ghana there no. All man ebo mi dey me man say juma no. Me o ha na ye friend me nya call say esi me fi US abana US State Department ama me adwuma say me coordinator for Kennedy Lugar scholarship. Kennedy o former president Lugar no so near ye so legislator MP no no a legislator and yes no a good part and the Kennedy Lugar scholarship me also me adwuma 3 years and sana me call me be MP nti osu boaten asem wa ye be di san komo ni nyina teacher politician na masem wa this match me background mate ye that's papa enti ye beto an komo no so ba me pacha fe na di fidi na to ha no mo ahye ne so ha ya henkan 93.3 FM anopay wo maache so no ya to nsa e de afre kane mrahye bedwani wa ye mrahye bedwani no for otama no odan ne asene nyina bom ye chemu nso so a yenya asene across man so no san kokoye MP wo ho ibidi san komo ni nyina ene ma influence ne ma afi de oye se politics na obeye sisi ai wa me yahu ba bi o school ba bi o free wakwa wurawura mu a afi den biem ene siye or the enchirimu ne be man sisi ya na ma yemfa sa emfa ema aboafo wa bra or the ensuo gu ni minimu yin Jubilee Hospital se men kan che se umpom dodo ope ba bi akwa san ho yade a ye kanfo Jubilee Hospital ena edi amount Jubilee Hospital say apomudin de wo mo dwen wo ho papa enti de ye je wato ho
the age na honeji lab na wo say ye test ahodo de ma we no so ba ye behwe na etimi etu ho na mo de ama wa fe pharmacy e wo ho edru bi a wo pa to antenatal care no so omo ka kira pinfo nse se wo fa ye funu no a ye funu ya na mpem bebre no ha wo ho wo say yetimi hwe toto nneema ma enneema ye kama pa wa wo awie no so no postnatal care no wo be koso ade o mani adi wachi eto de na wo say ye opre han ye no so e be koso kama pa omo ultrasound ECG scanning machine e wo ho no mo a eno so dwuma edie ne se omo scan free uti so kusu na se bebia yare ne hye omo yipie no omo san yade wani anase wo sen ene hawa entempa so ko ho no mo a wonsa ebetumi aka sa yare sa ne nyina oji insurance aban de na nkrankran de canteen wo ho nti aduane a opebia no ko ho no mo a wonsa ebetumi aka odan aboabo amantra bridge no so na behunu Jubilee Hospital eya no afre wo mo e wo 0244 575799 0244575799 and a 0241784645 0241784645 fresh number na Jubilee Hospital enyo so afi Bright Senior High Technical School so say fa obane bra no moma ne ntete no mra me penim papa ukọ Bright Senior High School a omo state of the arts science and computer lab say wo ha wo de be kwakoye wo experiment ne sa anoma ni nyina practicals no ukọ ho no mo be kyerɛw ye wo experienced teachers e wo ho omo san examiners into omo kyerɛw ade no mo nim ne ba o passes the rest assured on sabe tumi aka Bright Senior High Technical School e wo eye courses ahodo bibra wo ye programs no agric science, business, general arts, general science, home economics, visual arts and technical omo kyerɛw we no nyina e wo mo ho na achim kukrentumi and a Bright Senior High School e wo free 0242 07 1185 0242071185 and a 0277147727 Bright Senior High or say building dreams shaping the future omo boy empa na if you hono mo a ye de ani ba kire Frimpong Enterprise adwumawura nso boy empa adwumawura say provision store and a we bi na person ko fa niam be guma na wow personal grocery shopping bi na person we ye ukwa ayade se onsa ebetumi aka niam na watete ne bo no so kama uyi provisions ni di si nchen a osan so e wo cosmetics wo ho enku spray na wo pe dia wo pe bia semena ni nyina okọ Frimpong Enterprise a onsa betumi aka ni nyina ebi na nansen kra de wasan e de electrical one no so e de aba ye wo electrical shop wo ho nti electrical cables, electrical bulbs, lamp holders, wall ceiling fans and regulators ye ba no multi sockets a will be sounds na rope sports pop lights ne pliers fridge guide and a cord no omu wo 3 pins nyina enso e wo ho a Liberty Quantempon so awani aku nana abro sign ni die ni hwe ho na obehunu Frimpong Enterprise ne electrical shop no adwumawura wadi papa che ogusu a wodi papa yem friend was 0244 897525 0244897525 and 0206 473953 06473953 adwumawura obehunu no achikwan Madarina Hotel ase ho sanso na Canadian Bank dan kese nim odan kwantanim new marketing so ukọ no mo a ubehunu no na one wo edi juma kama me pa cho ba bia yaduru ne ye besre na ya dane ye ho akoyi adwatonde ye ba ko ye firi ho no mo na afi ya ba betoa ye nkomo no so honorable da so e wa ha honorable yaw owusu boaten eye mrasi bedwani former MP kane no anu odan constituency ni nyina bom ani asene bom obeye MP ye chemu nso no san ko asene ekoye MP e wo ho for 4 years and o ye hanso 4 years into kabomu 8 years and o de babaye MP no ye ne da so wa ha ye bon komo bibere no anim no me susu se ena waje pini abekan ho wa ha yi dodo no a ebekai no me pato TV ma yen ye ba sisi ya when we send your police in your draw, Imbusaba Mesa Amama Huaden. Refuse to grow, and young offense Wabek. And what day immune system or Yankopon, and dear Renny Pediamus Samoya Hubano, and Nasa Wunum Imbusaba Mesa, a Peja immune system Nabribia, Yarientimu. Sasa dear, a man for the one, Eddie Imbusaba Mesa, Dronua dance yes, and Yarua who ran Nipa and Yina Etimi Banaso, and in Yarua Cassian Kaya Wutini
din ene ho ka na oyemu ahyew nyina no ebo ye ho ban afiri ho enna wo mpo a omu wanyarewa ne dada na omunum Dr. Enuro no enum imbusaba mesa no a emomu ahoden pintin ya wo munti mpo se yare ese omu ho imbusaba mesa ewo kanshi ene o maimu babia yeto Enuro etufo mfre 0246 208496 imbusaba mesa police ni no edro no enkratoe FDA asayase My Lord, who began it. Asasira Bemani Ucha Fami Kumana Yido Pipiasia Pedu Chechai Onyemreda Semen Saluto Salute Simpio dia the powerful friend Ebejamanso Gasem Super Plus a latest Oswabro War and Sonsios Ravia Udia Payara Mankusisi Tower Ey Untumintake a Gasem Super Plus cement from Pipiasia Pedu a waterproof no waterproof no this super cool cement bar town in Ponet Mosen contractors and Jehun Jenum 42.5 hours super strong cement no so dada iron rods are papa nails are papa size beer marine border is strong at you prepare some pedo or roofing sheets are baswono alucin galvanized aluminium IBR IDT and an accessory a while being out binding wire mesh headpan felt pickers shovel no flat run loading or blocks machine blocks bidding solid and hollow 5 inches and 6 inches sound supply sand stones quarry dust and in the idea feeling prepare some pedusuna and Nema water fame Sansu or Casa Wotonia Madudua Edico Jow or then prepare some pedua Abu Road near Akim State Junction Jubilee Hospital side also Sansu or Daniel Market opposite or Achim Swedro Road opposite a Penning Junction and a Tia Senso our Areniase friend on 0244 166 937 or 0208 299-115. Persian Pedu Enterprise Ana. Identify secret provider. Abina, yanitam yankoi. I was a copy of Dronumu. Minantika cry, and my bread. I watch Yagumiso. Mensuminti apo. My hojo. Ma posu to me. Metinka say me ya. Mintinumo to chumi ankasa. Iboye. Ah, na our father Monswane. When Chankran ebe you. Yantiapo. Na anyuye. Mendia G. Na heba for ya waya na heba mixing na fever mixing. Woman dear dufuphobia bedwaswa ye frano na ibomix. For general well-being, I don't know some yare you. Ambassador, between your Jumadin, na Ibomix no, a yema will be on to me, and Nasan Honam Yen, a Tumian to you. One more can cane. What yes, you know, crowd. Na you know, my 2 year yen to me, Dean's way. And no Namobe here, na herba powder. A best yes, Munipediano, and what did be back. No Driani by a moti beardy. Na herbal powder. Not even a boy. And then our pharmacists, herban over the counter shops. Dudua, na herba ventures. For 0244 774 206. FDRG Jedin Kratoyatum. One day, no be 2 days. One day, only one day. One day, no be 3 days. Ghana adisiye. Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahinkan 93.3 FM. Okay, yada asibebre se watwen yen ama yakoto enkraba machi ene dwumadie ne din ofre me obuoba ofori amanfo anopa yi yensa kane MP odan constituency asene across manso constituency owura yaw owusu boaten ise wachire yen ba bia ofri ni suku nsem sani esi etie wa kire yen ne profession pa wa me hu se oye teacher ni afei eba ne den na politics nso so etito mu yi ora mo amisa mo akwa ba biom ya mde me gidi se wo yire wo ma eni sa yini nyina okay every ben na afei oye se professional we ya do mu ankrofo kra bo aba so to ba bia ne afro so wo be kira ade wo ya de pa anti sanbra na fe ugya to ho se politics na be every ben no yo me da say me kasa me di kan ka cho say me wo class one nyina me politics o ka so be MP me ba me maye miensa
Okay. Me ne Obaba Coupe. Your friend Grace here and Fantini of Capus. Of Cape. Or Tiacrowd. Or no, a lawyer. School now quite an influence one. Oh, of course, me who not so much, but me who know Capus. Oh, okay. But I tell them in BBI. Oh, okay. A chain and me who know said me call a chance no. Ne mammy by a day. Your friend is saying Omo Jia one midwife a chance hospital. Okay. Nti na oba ho enu na ma me hu. E ma odi hu no. Or a lawyer. A lawyer no say chartered accountant. Oh, okay. Omo da so ho. Republic Bank on am so on number 3. Oh. Wow. Nti me no wo ma me nsa. Na me ba first one no kwa me Owusu Boati. Only the engineer, automotive engineer. Okay. Ewo America. Okay. The ho naughty. Okay. Brunya you know how they all bass any akra. Na ne ototu me no so nkonta. Statistics. Oh, okay, statistics and mathematics. Oh, level 400. Oh, okay. Oh, Kwame Nkrumah University. KMUST. Okay. And me ba last one no. Onu so we di 14 years. Kwame di 28. Oh, okay. And me ba pen na di 28. Na ne otosu me no na di 22. Okay. No we take a few na last one na di 14. On say na me tako me abuchiri nti na ekwan bebe mu. Nti last one no on dey yambro no so I start take kan o kan ya che. So on the opposite di president. Hey, and if you so the car Yamana ye, and if you friend Madam President. Madam President. And this one grab it really no. Oh, we are making our dada and that you Madam President, rob by who? Okay. All right, so everybody na politics na fade opese we free and I assume now the benny kind so. When I'm sure say me work class one in na me say ubisa me fee class 1 Echo University Echo or Dance School, University of Cape, University of Copenhagen. Obia ni say me a politician. Okay. Obia me ni ko school bia ni say adwuma me a politician. Na politics no obetumi aye no waye ni na say wadu akiri so a me dey manu akiri nsem bebre manu akiri but so I go through ababe MPD na say okay. Well, okay, me that say. Open so ya I say school ko animu. So school ko. Oh yes, because adwuma bibia bem. Nti I say utumi kan wadwen say ni. Eno ma pi papa ne boni ne ayi nyina. Nti say onye well educated me ma dwen mu no. Politics no ya ye ni biara ebia na scanner o pekeke. O ko pekeke ntina o this time na I say adaniska. Enti me class 1 enya de a na mahu tamo a me fi America e ba no kwa no me ka che o mo say me be politics me pese me call parliament no na o mu bisa me say na say yen betumi un say UK and US nya English abrochi ni US nya teacher for no district na wo mu no o mu fi so o mu hia wa o mu tumi discan bi kan wa yi ho enti on ga say na me nim ska ma gi dia on be man bi na ma tran ho na am so da bi be say me boa me man enti class 1 and the woman moi na me tell say me wo University of Cape Coast o kaya me ka tell say na me student leader me kan wo mo a ye ni Rollins twen manson ye kun ye mu ba ko ya Tremi Jan no ye e wo tech Kwame Nkrumah University ye ni Rollins queen me ye beto aba enti politics e wo hodda that time me ba say ni a o si ye kun nipa ba ko mu nipa ba ko ya be na Rollins ekun me say ma me na me wu ana ye dey o si asema wo kan che me me nyina wo na mani da so enti wu anu aye dey ni dey ifri wa du na jai Rollins na mo ne kono obekun okun nipa ndi obekun oka me say me wu anya hwe o mind me wu anya hwe enti ho me fi ho no 1992 yes 30 MPP obia onim me bia nim say na me ka ho almost start MPP 1992 me ka ho mo fiti ase odan ha your friend saying bantba achiase mi nwamanum achiase Kofi Boamanwu ye ono oka omo ye no start politics wo atim achiase no
nipa waka na yen start here na aka me ni Kofi Boama nko a Kofi Boama MCC oye ono ye youth organizer satam no say MCC o mama no push kitwa bi e wo a chance on me nkai ni ye omo ye ye start because a chance no na MPP ni ye suro kura se e be kwa ye di MPP be kwa a chance ba me satam na me ya brante pa nti e na nti soja from penifo na no mo krum ho ni nyina captain Asabre den mu ne o mu nyina no mo ye me namfo enti ye omo ye na ye tumi establish party no wa chiase enti ye no wa chiase no na eji o design say soja from gra no mo pay party no na no mo do e na ma a chance ye started. To be honest with you 1996 second round no first round you see omu hwie mu enti e ma yanko ye to presidential no that time ni ye to presidential na ansa na ebe enti MPP for no ye see omu hwie mu enti omu hwie mu nti na amaya nto parliamentary ye withdraw ye present candidate present candidates the whole Ghana enti yanko enti NDC for no nko an ekọ ye 1992 93 94 and 95 enti 95 96 no ye be start ye be ko ye kan ni nyina bo mu parliamentary ni eno na aka ho sisi na any presidential no sa time no na a chance for no che omo pese me ye MP ho ana am so there be me mpe enti a chance sa time na e ka achim so aduro constituency ho enti enam so na honorable Owusu Japan no be majority ni leader because me namfu bi me fancy me nua no Ken bi no or Ken Asante ono na onini na ejuma tamwa me ko university no mo ye ejuma o Senate enti na meta ko ontimi nim papa no ne send ya otini na enti me na me recommend no me na me ma Kofi Boama no ska e na omne ne ko negotiate bra o mo kan se me meye na me se me dey because me pay oda because me now we open oda because me fi asene e na asene so kan ho nti mpese me kwa ko ye no baabi e wo mse ma aboa won de ba den say say me na say me ye nti me ka chon say ho de me mpe enti God being so good in 1996 me na me ye oda candidate e be ka be bosu me miensa na ya to aba no e na owura osafo mafu ya senior minister o sma me e be frame me say yes see o say omo akọ meeting wo enkran ye say mpanifo no leading members no obi an hwe baabi nyina enti me be say the question me say nana na yesi mu mpe baabi nyina na say wufi achim ufi awisa enti ade na wonko achim so edu constituency na ono ka che me say na wukro ya wakofo Owusu Japan aba onu so ye leading member enti ade na me come ne ko contest enti say how they are jai odano mame na me nko na uswa enti echire no ode ni bibia be baso even before that 1992 no kra na manko a chance for no kan a manko no or achimzo do a manko no me call primaries me ni lawyer Atifa sebi wonu so anya no baby ko enye lawyer Atifa na what school no we no ejuma o Kuku marketing board or penny by far asemi enti yekoto ni yekoto primaries no aba no e dia koyi candidate no ewo Rivoli ewo Old Town no mi senate baby a funeral grounds no ho no enti aka be 10 minutes na owura osafo mafu kro ya be frame me oni Kwame Pianim economist no on be frame me a omu asemo a omu kan nyina ne say yaw ye hu sani a wo ye active wo ye very smart wo ne yi na party ni so sani a wo si boan na hawa we di kan by ansa na ono ne de na obe no we make 1992 very first primaries enti nti omu ka kire me say omu pa me chow ke ha me a mi jai ma mi nua pani no that is lawyer Tifa enti baby na obeko bia no na omu bam beka so wo de say we ne di kan by we me di kan
second one now no tafu mafu no. Okay, but who can there 92 there no me call primaries ni bi. Okay. Me ni lawyer Tifa. And a koye. And omo kan omo si minja ma no no anyi. Na me there me wo time. Nti na me tie on na me jae. Okay. Me jae na me de man no. Nti me jae no na me there me chere ma de ewo Primary College. And na me san boa party no. In fact, party no kwa omo starting no. Ye starting party NPP ewo Kumasi. Enya baby a Kumasi opani bi me try say me kai ni di o ma bi. Ono and or start NPP wo Kumasi. Ni e committee that time charge of Primary College. Ni e committee wo KO Methodist Primary. Enti e ho na ne ye ko meeting da bia na me nante ko na me wo ka ndi na me ko ho no da bia meeting no. Me ba ha nso a me ba a chance a me draw stone ti na me ba na me boa ho ne ade ni odan ye ko na obeye bibi ti say patron no say financier bi. Oh no, yeah, I mean me nyamanum odan ye first office ni papa ya densu ya me kan say me papa dan for no. Say I say bank bi wo utra station first na ho state transport. Okay. Ufi odan hospital na wo ba udru bon mu a ofo a. Na say me refi you know di right hono no. Liberty why? Liberty, thank you. Okay. Fair time na state transport office STC. Omo station no. Di ana no ana wo mitrim. Ofo abon se benkum supermarket bi wase ho. Okay. Esro ho no ne first office. So supermarket no say ho ni papa ya densu ni fie, papa ya densu na America. Office me na me tua ka for 4 years, first 4 years. Me na me tua. That time na sika wo ho pa. Oh yeah. And this is first day na me Mr. Umsubuati. Say the madam ya Umsubuati. Enti me na me tua ka. And I make a chance in so contribution me first time I call election I withdraw no. Me party ma MPP for a chance. Single-handedly. Nyoma P. And I can say, enti party ni enti 1992 me call primaries. Our chance. There be order constituency. 92. Osafu mafo ni nadamfo Kwame Pienim. Okay. And omo ma mi jaye na me de ma lawyer Tifa. And only your dan constituency. Julie Odana na ope. Se mi krom ni anse ne yenso ye kan wonji minti na me mpese me ko baabi na e ko ye bibia e na omo nso omo mpa omo nkrofo enti 1992 me ko primaries osafu mafo ni ade Kwame Mpianim na omo ne me omo convince me na me jai. Okay. In a second one 1996 me ko primaries ade na e nkwala ade e wo me moja mu ntin me I know exactly what I was doing. Me nimni ana me ye 1996 enso me na me candidate for that. Obi a challenge me. 96 no. Na that time no the late Atifa na maybe one. Odan wama. Ena Nana Safun so ama. Nana Safunu na ebe ka be bosumi miensa ne ato aba no. Ena osuma mpanimfo bi na ombe frɛ me. Say opese oba no no osie o so omko meeting won kan. Na yesi leading members and penny for no pe baby nyina send e be a betumi aboa party ni aye so oboa o sampa ono anu onim enti okan no e na mimi bisa no asem bi se ananana adenti na ene wonko achim so aduru because e hona wo fi krom ni awisa enti adenti na wonko achim so aduru no no nansa wo de ma me ne se achim so aduru achim so aduru omu ka so omu pa wona wa anye no wakope owu so Japan aba honum Mr. owu so Japan obeye ma nansen ya enti no no so ye leading member enti mentumi ne nko enti se how they are jai na me ka change okay how they ha me ne be ya party ni bedi ye bia okay enti ye mfa ma na me de ma no na me de me boy to see form me see form primaries na nya amaso ya nto aba. Oh, okay. Me kwa na me ye candidate ya nto me so aba. Okay. Initial expression say wa opebi no cho letter me kwa na me cho nti me kwa na me be ye kan me kwa ma ya nto aba ya nye hwe. And this time
eyi me metumi aka say sika penti go bia sorry anu oba no first no na nye sa na neti nti second one no a me buy no enti o me de man no ena nyankopon adaru ma me nya scholarship ena me ko tran Denmark ena me ko university wo bio ena me chade wo ho me ba UK nti eno osafo mafo e ba 3 times 12 years nti e ho ba bi no me call US buy no me call US ko chade nso 1 year na me buy no na te na me tumi ade ne ya ade a me pe nti me ya madwen se me contest no me nti me buy na me kan se me be che ade wa chim so duro be 2 months na me nya sa America force ayi no se me me adwuma ma won na yenye me ye in charge of ade sa Kennedy Lugar scholarship no so ye coordinator nti me ni first coordinator Kennedy Lugar scholarship still to ye ko omo archives mu a ye be hu se me ni first coordinator Kennedy Lugar scholarship in Ghana and I say Ghana me ni first coordinator we a big man me small man show me basa we there then me a big man pa enti me buy no and then na me determine say me pese me call parliament no ya den a obetu no that be me gas me tu no say na competition na eko enti me buy enti o ho no ano no eye na adwen say wajai okọ 3 times no so wajai okay me hu say me see me ba no o sman crofo be friend me ka chen say me nko me pese me contest no on the we a contest enti ono owo mu deda me so afi na me ba owo mu say na me wo mu de ba to di bia na okodi azempi no me di bi da onu de wadi bi da enti opa yenko contest no be win na okọ enti ehonu na okoye ayi onu ani na mu na mi de minim ehwa na obeye ayi press conference ewo ayi Madarina na Frimpong wo ti hotel na ho no ensem a okan me kai pa omo call conference mi me so so mo kai ensem a okan ne ensem mienu okay number 1 o si ojai MP ni di na mom odam antem ha ade bia ye hia ebeboa yen koso no ye se obetumi aya obeye ama odam antem ha that was a good one se wayo onye yo odafo na munim odam antem amu na munim odam antem odam constituency ne so number 2 odi obi ba oni bako no ko fa no wa ache ayi across okay me no emi junior wo dance against school me wa pass no low access you have fini dinsis ya onu so sabi wanyan baby ko many than any but me you have fini din no until onu na onu pe no se obedi MP se ya mfa ama onu a obeha ne edi be manu bia ko pe adwuma no kra o ntumi nye we no on quote osafo mafo ewo da o ye ni press conference ewo Madarina no nsem o kan asem mienu no se odan mantem ha obeboa bibia ebeboa yen no obeboa na oman na koso ye tos mienu ono woni nipa a odi na aba odi na iba se ya nto aba na ma na wo a obebebia obehawa kopimbra adwuma no kra wuntumi nye apparently nature say me eye nipa ba ko anti a o kan sa no and as that time DC no onu ntumi re finti din DC ono obeye DC that time no no oh this go and dey say na me yakola epika Fourth Republic okay Fourth Republic tamwa President Kufuor ba no say me President Kufuor kono na me ba be ye MP no enti that time na ono na no onu su fioda ono nso na amanfo fili so ono nso ye possible so obetumi awini enti ye ko diko boss ni ye 6 ni ye 6 primaries no nana nipa na said they allegedly wo kase no so wo pe no no nso wo contest ni mu contest ni mu okay enti ye no na me winning enti me winning enti 2009 I'm talking about 2008 in 2009 and I call parliament. No, call parliament.
enti nana obehome so kakra yebeba parliament dia no so pensu gu minimum kakra yebetoa so abusia for me pa cho high ahenka 93.3 FM ma chene dwumadie no edin yene former MP odan former MP asene man so across so honorable Yao Owusu Boateng ena ewufi ha no ano pay na ye de aseda ma companies o ma daroma o ma make sa interview possible Yesumo Herbal Center or the Kumi Herbal Tea diaba Kumi Herbal Tea ni papa na ne tie ne se o ma wonsa ka bia eye tea na o mo ahyehye ne kama de agu bag bi mu nti se ne ya na mo nom leptin ne sa bepepe ne tie wo de beto ensu hiem simadu kopim sima edu enum entem no eye de na fe aduru ni di wi a e ba cho emfasi chire nka ho mfa milk nka ho no me saa na boost your immune system ne mfa ma ho anopa no mo ansa na wadidi anwumre nso wadidi awi a okoda no na wanom bag ne baako ye ne saa nyarewa biara e woni padua no me be ye fi ho wo kakra bia na ayare kakra bia na ayare no e be yi saa de ne de free ho enam say ye papa nti Food and Drugs Authority agye atum afei mpanimfo a wɔso wɔn gye aduru yi tum no wɔn nyinaa agye atum a okɔ always War Green Pharmacy Masari Pharmacy Chumesi Drugstore Amoafo Pharmacy Ochiniba Drugstore Kennedy Drugstore Bosome Pharmacy wɔ Swedru saa nso na wɔfa yawo ɛwɔ Achiase okɔ hɔ a wɔn nsa bɛka ne nyinaa bi yɛbɛfrɛ Dr. Paul Kumiminta wɔ 0248 716402 0248 716402 0503785656 yɛmfrɛ number ECC Afrakuma Community Hospital nso wɔ Nkran Amasaman Olympic Stadium nkyɛn hɔ obi bi wɔ Nkran na sɛ ne ho mfa no anaa wankasa kra na ho mfa na wɔ mpɔtɛm ha waya wo ho ntɔ mepakyɛ me yɛmfa wo nkɔ Nkran ne yɛmfa wo nkɔ Afrakuma Community Hospital ɔmo wɔ mfidie ne papa wɔ hɔ no mo a doctors ne nso wɔ nipa ho abɔtrɛ nurses ne nso saa yɛwɔ ɛyɛ facilities ahodoɔ bebree OPD lab theater labor ward children's ward ne nyinaa wɔ hɔ ɔyere akakra ma na afa wafa yafunu a ɔpɛ so ɔsoɛ fa ne kɔnkran ne yɛnhwɛ no ma ɔnso asomdwe mu ɔho yɛwɔ baabi wɔ ha de ɔyere a awo aka no kɔ a wanhwɛ a ɔmɛtete na ama no afim wode ne kɔ hɔ no ma ɔmbɛhwɛ aboa no afei woba ɛyɛ Afrakuma Community Hospital adeɛ baako ankrofo nim yɛn paase ɛyɛ ho adeɛ yɛ two to nim obi ɛtwo tete no amepakyɛw na wode na kɔ ne ahwɛ ɛyi afiri hɔ de ama no kama 0597 005963 0597005963 fresa number yi na yenye wo so companies yada Roman ɛde sa no pay yene honorable Yawusu Boateng ewu fie ha ye bon komo eti honorable amin sa amra sesi anyame adom ni pensia ɛna mokɔ contest no ɛna wo na wo imagine winner ina just wo na wo bedi nana ya osafo ade yeah Christ na me kan friend Mr. Otin oh okay of your cross oh okay eti mu wi no Mr. Otin not also saying you review okay and I we need but say Ghana mra no so ne nim sisi ane say so obi antena baabi a ontumi nkonko pere wo ho saa bra na na ya wo epeso wo ba be pere wo dan ha na ote ha a court cra so me kai say a court amount for the court say onti aha say near woman ni say say watra eho mfie num ansana next election neighbor ena aida say ufiri kronum ti say mimi say ye wo me asa ne ba me maami ye asantini achim for the say bibiri obi a asanti for ne me maami na wawu ye nsie no gra ofi be kwai bujai be kwai nten ho bujai enti me say no bra first one on me buy no kra no na bojai for no twetwe me kɔ hɔ say adenti na me ba be kwai na me be contest na am say yenye ne saa ɛna me tram me catch us say start party na me charge o prempe bant man cannot meet me a contest but me dey asene odan constituency na me because me feel say aha na yetete me nti emwa no say me wo mwa bi a me be bo aha na esi me fitin ase enti na me koma wo nti wo de na watena ha ye wo me ha me go school to my child yes you should hail konzi emran say you should hail from there bro from enti either say wo ma me free ho ana wo papa free ho ana watena ho me say betumi a contest tema because me papa ye tete me tema nso the same time enti baby ana me contest there na eye bebre
tema still as me interested that meet me but okay inti nana de no nkrofo contested or court contested a chain no one say or dwapade bi wo oda okay no say or dan ifie wo oda nti chese indirect or otra oda okay and history pa na agofa ba no and bibi em say satam no mo si no I think nkoso hin o say then nti na chese no so ama no grounding kakra nti na eventually no utumi efemu na odibedi MP for that for 12 years 3 terms okay nti ubedi na de na we call parliament 2009 sa time nyina na asene across nyina kan odan ho nti na constituency baako na we call 4 years interview me pese obesan ababiem na ye wura niema a we ye ya ene si ani boss ebetimi aka say we ye ne a ona bo wusubu aten ye eba ne say na fe de ye si ye chem enchemu no otisi nchemu ne ba no o panic kakra because na we bisa ho say nti me ko ha na me ba ha oh there be me de ade anyankopon ede ma me a me dana sipa ne say me si ma dream pode enya de ye me din okay desire me can say me pay MP me pay say me ye MP class 1 me call secondary and I me call secondary school me yan say na ye call 5 years na mfie me ensa na ye bibia bo f4 nti wudu form 4 2 years na wo de be ye course crown wo pese wo ye no me call form 1 me ti ye me je ye nso he di kan me na me di first e wo embrofu mu and I'm saying D first was science mu na say na me di me book say the ma me akoma me ba last one Madam President me da akoma say on kan na say ni kran say on so betumi aye ni o ma bi kra me mentumi anye okay enti sa nchemu no ba 2012 no na me kan no me kan ba enti sa ayi no enti bra ye chemu no no already me decided that say me call me krom ni asene dia ene ba bi asene be call na ho na me call ho na akọ nti no ma yi me di say me ba side ha say odan de me mfiri ho ina constituency ye di kro bebre nti odan de na eni madwin mu kra nti no me decide say omu chem dia me call me ba asene manzo across nti na me ni problem dia party ni kra bisa me ifre me bisa me say me de ma win me second primary nti yen sanko toaba nti se me ka se me pe odan yen toaba wo odan se me ka se me pa across nso de a asene man so across nso a ho yen to nature se me a nti me ba ha no so o kai a odan o motoi Mr. Atifa ni honorable Kwetu na ho na Kwetu e win e buy no because second one na me buy ye primary instance na ye chemu no kra no Kwetu contest me okay how the same ha me bibia ha me bibia ama impuntu obi wo ho no mo antranketi say bi nga ma hye bibia se anka me toa so wie yanka beboa well me ba no na ma madwin say ye be bibia ye be chiche ne pepepe nti obia benya ade bi e be bibia no ye be chiche nti wenya metumi adem insesi me bu say me ofi odan constituency na start free honorable Kwetu krum ho evra osembo jadem ba besi ade ni nkrase no bi wo o de say odan kwanta enchen ho no no esem unim ho why ade me kra me every fifin chronic din efi ho ba besi ko ti ehia mu kro bia ni ho a me metumi aka say o mo say ozu bo atenta mo anya hwe wo anya hwe kra no akola bi fi krom ho no me na me hwe ni secondary school satan na free secondary bia ni ho ba me no ubisa omo a ubisa mantem hafo a de omo me ji so omo de kan me pa say ozu bo aten de upo no ani sikadi ana aban sikadi won ho de a ene adwin school na say okusu adwuma omo a ka kire okay enti wo a wanya hwe say bia enkai dum bi say esi honom no kra no akola bi fi krom honom a onya chance oku secondary school okay I think say no science inspiration ba because of say wo na nkasa no we
brilliant, intelligent, what being into a woman sooner than I idea who here. Oh, I know here me ma sila me ma dream MPP idea ye am Jesus Eddie Ghana ekona nimpa ni free secondary education. I don't know if we can do this tomorrow again. I don't know. Ocha time bempo. Ocha Friday. Naka echana ye ni national nko me pese ye ene ne ye hunu political journey no. Na fi ochana ye ba na ye be di national. Okay, ocha no pa na secret me abanim kakra so ankampe. Yate nti ye behwe ne ye die no ho nkomo. Afei fast forward we free odan wa ba across so asene across so man so. Ehon so ba be ye 4. Afei we say wo ko biem. Nti ase anya adwuma ye hu say wo ko independent. Amen. Nema about independent is me ya usu no hu me sakwa. Me pese emra ye adwuma. Because first one omu yi Kalala honorable chairman Kalala. First time oluwa ye na dwen say oba no. Ono na obeye ye chairman. Ye chemu no ye pe interim chairman. Say na interim chairman na ye yusu no aseni nzongo honu omo frɛ boy no odi bi ana mi refi o nickname bi anu na o kan obi anu ono be interim chairman na say oni oluwa no no omo plan omo ade bi wo allegedly anya allegedly na say omo ye omo plan bi dida na say boy no bibi no person obo me e wo asanteman MP no. Debbie. Slide. Your friend slide no. Me MP slide now ye interim chairman. Ye twam no. Ya nya chairman. Ya ntoaba interim no executive na omo wo odano. Na omo fi side omo ana e do omo koye. So ti ase. Se ni ato omo so aba. Enti ya no ye vice chair no. Ono no be interim chairman. Your friend no slide ni di ankofo ni slide for no mo ye miensa slide aseni the slide aseni no no obeye chairman ono kra no ye ndisi na me so ene ma obeye MPP ni no obe oye say no mo aye nto mo ba o mu yi nkofo din wo listening enu o mu yi o mu din wo lady bi madam for pa no na efre no wuzu ya still a madam for no onu say o mu yi ni din wo mi ankasa mi papa ni odi mi papa wu ni odi na che o ti Germany say ono omu yi ni din of okoye no instead of say e beto aba na no omu ye na dane ntoko omu ampa obi ama omu am ya nto aba no omu yi nipa bebre enu na ma mi lusu ye no metiase fine idi na me pese me san ba bio wo mi fi say adwuma me pese me ye ma me man no mi nwie ye me amu no ma ma dwen say me pese me ko 3 times pe na mi jai na me hwe ne Nyankopon be ye enti third one dey na mani abre enti anye ye first one anye ye no second one no od asene across man so omo amaya nto aba no bisa obi a ya nto primaries ni ya nto but on obi yan say yo ona now you sitting MP enti say obi outside party no you have owum but you hear who influence as at that time no sitting MP we influence on executives need decisions, you know. I think say na was think a year a yikakra. Was it that now no my uncle fan sheda nye papa sa because now ye we di one term pe. And I uncle fa. I say me no. Let me tell you something. Say Ghana ha. Me see dachi. Say ye bo obi abaso. Say wo mo akun against galamsey ya. Eye ousu boatin ya mama ba so amia meba out abeka say me na maye na galamsey ye ku against galamsey na say oman say hwe me munye du bia menye nipa kese sa na Nyankopon bo me peni sa so ensu say me da anadwu bia me sa so rebedware bo so hu team fifre say so o de mutri ya Nyankopon abo amote e friend say air condition mu ya se wuti abonten a da abo amadwuma no be say no nwotwe no nkono ni nondu o ba bi no ewie mu aye chichichi nim me ye geography so enti me nim say yes bibi dey ade a friend say climatic change yes starting say e ka ho asem 1974 ni 75 mu ho ba bi ena esi ena ebi mu so say na wo bible mu
ɛdan na ɛma Ghana hanom ayi owie mu hye no ɛtra bibi te sɛ 30 degrees Fahrenheit anopa nonkono na ya tutu ni enti me na meka saa asɛm no me ni only parliamentarian na meka saa mo mienhwɛ galamsey ye kosu mo mienhwɛ enti na mo organize no mo ba betu me ɛna Ghana ho nim sɛ sika na omo de ya yi me sika me mfa anye me boa nti sɛ me de no aban sika me nwia ka prekra me mfa me de na me ayadwuma na de ama no ma ho ni agire ho hia pa eniti omo organize na omunya ajombuedu a no no nso eyeye no na ma ajombuedu you say no mo impose candidate enti second term no ya nto aba no me ya ni ameye nyina ya nto aba no ema court no ya judges miensa ene yi wom efi oda saa tam no ye judges miensa na saa asem no eda ho a omo ba no mo abetra so ne odi kan a obetra so no obi di court odi court no first judge no omo yi ni fi ha second judge omo yi ni fi ha third judge omo yi ni fi ha fourth one oba bi oba ye no obu as asem na ade ye primaries asem no obu aye no ne ato general election na wi enti everybody now yes obeko independent because as enti ya to primaries no wa ha no omudi ayi oluwa ebe gina ho no no and I'm say what wow so obeba no bra me fie me ko independent and ma me ko independent by area ha no na omu independent asemo abaso organa dey ba no mo nti bi da and omu ye purely ye area high purely to MP way no nse na se nkrofo ka eni nyama na o na o ma bi o na afi de ate ase na mzi o ehu hia me nye bibia me o man ye nti na se still omo aka me wie me da so bo nkrofo omo nkwara me bo ebi kwa brochire bi ko university free omo dey I do it every day in my busy nkrofo ba me fie ene ma ko independent because who say katasheshe ni dwiri mudie bi kata ya ndi me mpene saa de no me saa no man no de unfound me fa makwam when receive call from mpenimfo say na na de bi etaka order why na be ba be frame me say na wo ye wan hwe ya na o political career na wo jeopardize no enu de me namfo a na omo kan ba say party ni de omo ntumi amframe me because me gina ho kan say wo a wo so ho be ma no bram fie obati asem na any identity no honorable osafo mafo nyo no no epeni wo mantema ade no amframe me o frame me kran ka me nko what are so your MPP ni me MPP ni they say omo 32 people 32 and I'm say 33 was I know omo kan na ya na eko independence that time no me nsa jae ye wie no omo nim se omo ampaden a emran se woko independent mfie 9 won ye MPP ni after that we MPP ni but ye de ye wie ya na odisen omo paden yen odisen mintimi ni independent ye djuma odisen MPP odisen John Boadu udu wi ni kra akope wakonwa trabontin na ye ni unya adwuma ye wie na de na si nya MPP ni enye independent no mo panicho omo ba mi chese Ghana ye nya principled mi de me eno na no pa mu discuss no ye ma ye nse ye hu so en ye se ye ya de papa other than that no en se nka akudwa no kra ke bi tran so na utimi ni independent ni so mo pa independent chew utimi de wo mi hu da enene ede edika mi hu e bia me mpɛ wasɛm mi ntimi ni wo nye adwuma afi de ayu be che mi ayi odisan entuma ba ku bia eje afi de mi no ye adwuma eje me nsɛm adwen no na ɛka ho na ɛma ɔman ne nkɔso no yenya principle mi hu sɛ na mi nka ni twi say yes you ni you know obi nyom yesua let your ye be ye and you know say yansi say suban na ɔman Ghana ekofom ye nhwe ni ye because mo am ba no mo kra mo ye me mobo enti sankomo we yabatfo aso nyankopon adom o chena fe yaba the national issues no ye hu say you have a certain passion
yɛba the national issue na wopɛ sɛ wode ɛka ho no kra nti nyame yɛ adom a yɛbɛba na yɛaba bɛtoa so wɔkyena nti what has life after MP what has it been? Oh, life after MP, me garden, backyard garden. Me card the last time I'm talk about there. Me last time I'm talk about there, I'm Madam for a baby. Or coach on the board then or autumn, what it's in autumn. I'm in free bar. You know, I'm say, oh, batuntum. Or sitting there and talk. And you do me very no, I'm so batuntum autumn or there, and Abraham told me, mean to be said a contempt. And I'm talking about me about the ampesi number. Who is so kumia, but the ampesi. And I can't be on talk crab beer there and me cry. They no anti me am garden me am board dey me who tell me no crab no so there crab oh umfa ni agro oh yenum okay eti ye metie for be miensa nan kwan ebia wo asemi apese obi sa wo no abo nyame yadom a waje pene o chena ye be san na arrange na fe ye na ba be kan national issue ya tete se MPC for no bebre no awie pe no ebinum ayare ebinum bedwetting sa ne mane man yebedi sa nkomo nyina enti se o as part to be MP a enema be na wotia konwa no se wo se wo ye se ne be ya wo sore so a wo ho enkire wo me ba cho udini be bia akase free me ba cho ya no ama one so kakra man why odi fo yenti o okay o say nya improve you improve you me senior flower and your ba improve you chi mumu na okay okay yate yeah that's it if I told you be akase free anwani oboba anwa yenti o ona bo akasa bebre na se o tun se eni papa oni mu na eni pe bi na sebe obi na se akunwa ama na tusi form ze senka ye pancho senka akonya ba won san ko because mu se papa no tato kanyina eni pa oni mu opese do bua sa ni constituency wono na asema okon etu ato pa bia de no an club no we asem udugo de isi am papa friend u bia de no an club o pe papa now dia akwa de wan comment we hu an be comment if I told you be akase fi oboba yes sir usindo ko nyo kase fi sem na me kwan choba o jino ko yenti o papa nya ko ko shira na pa yo ni ko bu asasi si na ko mu yo ngaje son ko mo bu o men paso ni pa no so nya de o mbema o kwan so da apo wa kasa menwu se na ko men na bi ni je nya ko no ma ne se onko be bo men onu wa masa no be mfikura o be bo man kasa ba cho sam se be nya mi du be si dia no eye ndana pe papa nya ko ko shiran amen na obo ba kwa mbesa mi kan so dia nkan mi sira ndo ble dan o ba tim se nkan mla na ko no mbi tin ko mo bi na ti ya be kam ya ma na bra me ble ntam mi ti o me ti me friends o chen ya mi ya no so ba na obi nya me mo a on confirm you tin ko ni me like omo frame wan pancha wa yate ebetu ho na mo ama o e ba cho odi ni be akase free odi me kase fast ma se ne fa me nas ba chi ntio aboba nankopon hira pa ka tem papa usuba te me tia no ojo so na se o tia o aboba papa usuba te ne nsem a waka no no ka sem se ento ba kukle ni o so a o chinoko aka me nsem am pese me kanyina na mesre Ghana for any person if any who and ya bona baso say any fancy papa yi obi a school semu da na kuma so papa me kan ko ni fie wo ko na manfogu wan ga bia ne ko wona ko wama mo mebi mpon se da bi e na dwuma o pese wo ye ye sha ma papa yi ma afri nyame mfuma no si be ye wo fri wan san ya ka se usu ba ti sei we school some important we call the team the school some as papa yin fa anka obabu abu ani ye papa because you dey only na o kan sem bi so no o nua bicycle fa mo e hu bi papa hu say ono office o baba yen pia baba bua ade ne so no so ma usika ansa na wakoye campaign kra ma enu je ni mu plan enu so no yempe ye peje na fa koye mami intimate sense sama papa na kanu e ye no papa ne yen hwempe bibi na yen fa ne fa na me be se me ka tem papa say ase me na antipa you hear say a woman said before the Yaudi or the Papa Yaudi asked him watch it.
onya ya onto ne me biemu na won hwe na wo mo anti party no o mpasemu ha na me din a waje ndada no mfanko ewie okay obo benya kopon me enye djuma nyame nka won so ho pa cho di ne bia akase fi but what's your first saying okay chairman into Obowa. Yes sir. Before me buy a papa sono. Ano para me no ya 100%. O me bia o me tun kon bia no igno some effort. So, that's the can. O me tun ko ene. Ye di mo ye isua di ana ye di mo ye ya dia no igno some trofo. Because at the end of the central the voice of the voiceless, the voice for the people. And I over Ghana constitution on the front of the campaign. It is a hearing yet, not a to see how you put it down here, but the radio system water. Almost for the years, I am back over the kind of Bosome after one, the Subika completely. Because in corporate years, they almost put the Omuniano, or Mama, and we have a woman, you woman, you know. Oh my God. Yeah, no free one. Now you can radio. If it's a radio, and your radio is media, meaning whoever or matter or whatever it is. But if or master radio station, you're what done in your a politician, not a radio station. There must be ethics of the radio. Over my crying, no radio, now you must say radio, no year, you must own this side, this time presenters, not the real open. Yeah, mother, not the what I ever passed them. I think that we are not patriotic people. I almost begin for mine of the tech, answer on my game for Mokati politics, because the group of the politics of a subset of the country. But yes, yeah, that's a bit brain. But when we chat to Dini Baka Sefi. Hello. Yes, sir. Hello. How am I watching? Maju so chairman. Michia, Honorable Yawusu Boateng. Wawa Danfo, Mr. Eboa, Commissioner for House, or that. Me patrol you, Yentio. You can say, Mr. Usu Boateng, Honorable. Education sector, a deal to move a quarter. Minimum Brea, one form on your scholarship. It be outside the country. It be universities of Ghana, Lebon, KNUST, Cape Pusin, the Kekahon. Now, any person who are the pa, Yampo. You better, Yamimpo, free mono. I feel like I saw Tiasno, yes, what is so long? Or one microphone. And as a most of them come on, number one on your babies. When you're to me, no, a boy, I ain't move on and Cata. As you are, Penisa, you have the open budget 20 Ghana, not what they fee. Budget 20 10 cities, not what they fee. Who paid you my crowd with me, one and never to be possible. Intimacy, Honorable Yawusu Boateng, and Melba Mumune in which the also person yen and go on the assurance of say, Yamati Mamufono. Kakra Messaka Dimne and Central Phone. And Central Phone, if you are what? Say, which stations I want Hana and the whole Ghana Crown. I a politician for you. When you are found what now? Your code of ethics, our journalism. I said, or ye, a human ye. Number to a man or a two. We will say party and the station, and I didn't your crowd of a support. As all can send me a year, and I'm saying, we be different with you, several friend and I'm. And a possible one crowd. Yes, that's what man I'm going to. And to about the other battle, I'm a play, name the pass, what to say in the tour. Session more over a brand as a way party here. And I'm sorry about the being look at a crown like I told. Especially that. To put a general, when you're neutral, I don't get mano. Yanko wants to make them what you wish someone number for you. Or probably I mean, yeah, that's Sinyame and Council. All right, since you enter me for free will be a beam. Honorable Swag Penny saying, I more china. Or best sign up a beam near Nedin come in MPs be brave. After MP ni Dino, na ebinimo ayare. Ebinimo say uhunu ye chiro say we wa be MP da eya na yare ho nti Nyankopon ya adoma wo chena honorable adaro ma ya no abekire kire yen ni ma ben na ekokofa saade ne de ba obi ko parliament den na wo so